oli le li o lo malosi le u por pese le rivanga le fiafi o se o fia ina pese ia wala ngona ya lo pese le fiafi ioi era le fetu ia misa fa sau de camera ia tau se I fa ali lo fia ma fu i sea waso for ioi oli ile li o lo malosi le si vai pese moleli si va moleli wa mele ye ta do e ta u no me fa sa mo sau vai le pe le wodi o godfather fu mongo au la te fia mele o siva modeli ya o por pese oli le o kila Europa ile usur pese le but somehow lo fia ya on ole man ya on upu ya ai me se foi ole pitila watu ya fa betala mai ya unga fo le yaso oli le tua por oli le li o lo malo silea ya fa manu ile pele sua fo yova wale le o ia fa va lava lo na lofa io fa mai upo masania ia fionga le tua fa sanga e o matai maunga e o mai ai lo ofiso soani o lo ofiso soani sili e mai ya yova o le na fa le langi a tua male lalo langi ina vivi ia tuia o tou ile li waile le o ia fa va lava lo na lofa o lea o lona lofa e mai lea unga tupulanga e o atu lea unga tupulanga ioe te le yo mau e tupu le loto ile dei vaenga fo le fiafi e fa matala inai langona ya ona o le lofa o le tua o le aso le dei o le aso de fai e yo va tatou te oli ma fiafi ia ima fo isea waso for really wa fa sifo faiva sa usu seu sa la seu sa tango seu wailo tatou tunu o faiva le vao faiva le ngate fale o faiva le ea o a uma tulanga sa fia ngai ma pale mo le tatou tunu ia le taritonunga wala la le vasa wa sui ina o tutaitanga le folonga malosi e pe le tala ile ainga sa tunu mo fono io e malalato folonga le motutele se la fai e upo masania I fo ile atunu o le deyaso walau I ula ai poupou le toa e pe yo le tala I le fale na ya moa mo ongo le teine o meto tangi vale ma e fia fauso o fale lau le ula poupou le toa ai papai le malei ia e peila ona fata o toi upo le tatu tunu o langona io le deyaso langona fia e ia fo ie o lo I loi mata malingi ma fa noanga ia ona o le soifuanga e fa pena ai o afionga le tua o upu o le ola o upu o le mana vafou o upu o le alofa a upu fo I toi fotua iai malama io e fa mai amu ia e fa noa a wai fa mafana fanaina I la tou ai a fai fo I te vai fa mai o lo oli I le tua po o lo oli I le li o lo malosi lea a fa pe wa pa fatia ia venga fa mai fionga le dua ia hoto wamo la wamo io au mai te au to mafatianga mo to puanga o la o venga e mama ia vai ia fa pe yese me o fa tu ulu te mana ia fa mai sick me fa mai ole atu sa ili mai tu mai ona tatala lea o le atu ona to ina mai lea o kali uma o faafitauli o le dei soifuanga o tali o fesili o le dei soifuanga e maua uma ia fionga le atua e ia kai me ke fiu e ke alu I me o council councils vo ia le po counselings e refer o e faamasingonga pe afa pe te alu atu ma so faafitauli o e o matua ai pia lava ai ava ia o so o mero lo mai data pi tau papango fielo va ma te ia le walu o le mele o le fai ma fasi forti na mata maiti a faila a mai ni tu langa fa fo ilele oni toe oni awala eli mata ita ina ile toe fotua yo lo soifua e kele la inga ave o e ma fasino o ita yala ma o nanga fu e peila o kamaia o le au fofokua
e iai le au fō mai o le mafaufau fō mai o e tango whaasino ma vatia o e ta iala e toe lima te ita ina ile toe fotuai o le tai au fōu o le olanga ai o ke whaiaku la ukala ngei e fiu ngā polo kalame e le kai mawhai o na tali na ai le tele o fesili o le soifuanga ma whaafika au di sara ukala e fiu e fai umai makupe le malo ya aru run out le ngā poro kalame wa kipi mai funding o ngā poro kalame wa le koe whaia e mafua mai le anga e le mawhai o ngā sese a fio ngā le tua o le a o ngā o le ngei soifuanga e maumawai le ola lono winga o le soifuanga le nei ua na o se mea whaasau ni it's a temporary thing nga o se mea whaasau ngi a kau ke o mai e kā penga i oe mo le o langa sao le o lai whaavavau wow ia wala ngā loka fia whaasoa fui whaaleanga nganingi ono le mana ia fo i o le pesi a o le taualunga ina o whaiva o le nei aso ma le nei vai aso o le matua la o la uia whaasoa a matai le whaamalo o le kali o whaafika audi e ke maua ia fionga le atua a e fia ai o lai kali la fionga le kua e le na o mea ai o lai le tangata a o a fionga umai tu lei mai le fufonga iova nai fia ai fia ingu mai amu ie fia inu le amio tonu e vai a e ika o e mau o mai ka ika mai kala kuspa ia a e ita aua ne ingoto le la talo fasi uso ia TC crowd ia male totele langa ola sa o kali o kuspa ia ro kali e siata fa mai a e ika aua nge ingoko le la te lo ele ta ua ia te o fai upule o i kongu ale sa pela mai ia le tu ole me ka ole ala fu ole ika e iai le process e ke ui ai pe eika ai e iai le umi e ka kau o ngang moka ilo wika o le a le process o le ika e ke ui ai inga ia sao oe mai le ika fa mai a e ita aua e te anga salai pe walo loko e inga i mea fa mai a e ika aua e anga salai longo winga e whaakanga nga ele fia e whaakanga nga e ika ingu sa wipu vai whaasanga di savidi makua whaapau maka di savidi makua wha savidi ngia au karinga mau maka ke ia wako e kea ai a e manga o e kau wha umi e whaakanga ai whai mai aua ne ingoto le la longo winga e ke va ai aloa o e ki ngā po re kamala ang ngoko e ale la e ke lua le ife kaukala hai wa kau wha uma iwe le o sa ukala le o se kala le tau te ia e o re kala re kuspa ia alo i whaitau fio ngā le tua a e ita aua ne ingoto le la longo winga me mua aua i ke anga sala aua nge e kau pa ilo lima ia wala Mala umea ngai stop iyo koi kiki yang kaya nga o longo winga la ele tau tatu wanga sala le mele wa fu fasir kanga ai afa apea e te fie lopo le alo na umi awangi ingo kole la longo winga e mawhai alanga so aku sia ka kuwa mi o ai awangi e ke va ai ku la ngoko la longo winga you have no options you have no options ka nga ero e fai loa ya sa wi or kinga ya wala nga fu ili alwar ngi yaso e wale yo so me sofia ai le ngoi ma fuala au wale ngoi ma fuala au ya me fu ilo nguku e ka ilo fu ile yo e faile la au su e fai makoma mai a me le ye o so ki nga vai mai wo kilo solo e su ese me malo a le ngei e fai mai e fa pe ya maria la ia fa uma me ole ma fu anga wala ina te iwo ole taua o tali o fa fitaudi e te maua uma ia fionga le tua yes
A e kau whaisau whiriwhiringa ke kau wha umalo wola. Now, this is serious. A wha pe o le te mai mua mai, a e kau mawhauwhau e whaile mea ngai awe. Wha mai a fio ngā le tua. E le fia le tua i le oti al tangata hanga sala. Ia ranga. O lai le kusipa ia. A wha pe o e mai mua mai, a o e kau saunge ke muri lua. Whai kau ia kula fongo ngā ave ia mose. E sā lea. Aua te muri lua. Aua te whaitaanga. Lai maua uma. O ha uma me whapenga. E maua uma. Ini se mera kilo furu ko rua maki. Ele au te lo whai atu nei me te lo tau pisai fo rua ile nei taimi. Le ai o ngā ua le leile rua mafukanga. A o le winga o lau tala, o le tali o whaafitauli, e le o kali e ke alu i lau wō, e le o kali e ke alu i ro uso maro ko fingi, o le kali suru fanga i le afionga a le atua. Ai le oro vai a kua la ngoko le la. Iyo, ai vai a kua iro kaukana mai ake e ro fasiro. E awange i kupu ya o ele na mea. Walava ia o tātou mātua na whaia le nase se o le whasi o e sa ola ukala. Walava ia nei o tātou tua āmani o tautua āmani o mātou mātua. Walava ia la kou e whai masui. O le tuai ngā o langa ma mawhale nā ma le o langa fo i le whaapu mo o sa iai tulou. Walava ia lātou e whai masui o le nā taimi. A o tātou ua malama fionga le tua ele kaunga koe whaianga mea. Ai au fo ina i pāle au ai. Mai ka maro pepe li, peso pepe aua nei e muri lua pea e ita. Oi, a kei rora oko. E le se ser kala lea. E le se ser kala lea a sunga ya peso pepe. E le se se walanga yailis. E pe yo le amakanga leo siau menginga. E pe yo le amakanga leo siau amio. E amakai ronga ke ia wa ya o e sa le masangi nga aka ke nge ke orfalfainga ruanga. Sa le masangi nga ke wa kangu ka eu. To o le me leo le ta aloma eu. Ku. Iyo, le o fa so ak. Le o kango e ka o ku ya o ko me ia. To o le me leo le ta alo pa ipa. Anga iris ka fa penga. Iris ka fa penga ke ia le o fo mai. E waku. Ai sa le masangi ai. Ai me se la le mele e ke kualu le chim. E te tualu le chim fo ile le wa e vai ku nga wa amatanto i lo atu tamtaba i vai. Wa kau fele ki ro manga. Nga ki ia le wa sa vali fo ile le ngese mala wari ia le fa ia media. Au ale me le taalo pa i fu. Kasi a walanga o lau pai. Antonio e mei pi o lai sa o hala o e lo e mafau lai ki. Hey, bro. O le kingo o le si kangaka. O le tino le si kangaka pisi kingo e la ofia vo i leli. Oh my good boy. O le te whaaso atu. O vaenga ia ina ia puipuia mai ei tatou. Mai i vaenga e ono pa ua tua. I matupu ai le. Awa ai amaka uma mai le mero leika. Ia lo winga awa ne e toi tamale tele yo mese se fai. Malom fa talo fatu. Wo me pa aga mai. Ia are tatou por kalame le dei vaenga o le afiafi. Feo yo le tala le lei. Ka singe ka ngaka e ser mai kaika. Ki rona ukala. Si fatu la utala lea. Langa wa unga uwa ai me o fai fe au ya soia. O le maku wa feika le mafau le anga fai. Ia. E hei fai fe au so le fe feika. E fe ka mai ki o i fai fe au. Now, se fatu la utala lea. Fa amanta e kakaunga fe ka ngaka e o i fai fe au. Pe kakaunga fia o i fai fe au. Anga isi fa fe ngai ngon mo ka sa wa le anga fai. Imagine lo mafau fau. Se fatu pe la ufa so lea. Tu lo pe a manga ia fo ia. Fa mata o le nganga leo Yesu.
fa maka le nganga le Yesu le ngau mori langa misionga tu utamaiti mai ya o ku ke va o ku mai ai isi loku wola mai ai kua I fefe aka mai ku sa aka uro fefe au o le fa o sala ia a ta uro fefe au o le fa o sala ku sa pie kapu e ka mai ki ave kafu e Vatalo fatu na ya uso ya manguti alu Rose Domenico. Ya mese ori ya uso ya natu manatu le. O ka vai ko la wot ia pisa ka u pina tau ya ini winga fu ia pisa tau fia half ya so le wo vai ko seki au kama. Atalo fafa pito atu ya uso ya Bishop Savainaya. Bishop tu yala Savainaya tu yala. Saula ulu vale saula ulu mal fatua ya siniva le mafuta mai West Jordan ina Utah sunga le kopo ya mal fatua misel fanau lo ri o Nathan ma ia ma Joseph yo ma wa ngalaiki atalo fatu le nei vanga le viafi ia se tai mi foi fa ilorka catering Antiniva Antiniva's catering ia fatalo fatu le vanga le fiafi ia matato umai na West Jordan me se volo so ia forsale ite male tausi por fatua fo ia Pamela ia me se fo il totelo ni so tato le no matai fo mo to Utah o so fo ia matai linga pasi ia male tonga ia koko ia me se fo le tato maftanga to telefo ia sunga fa fenga tala wena te kori mar fatua mema mar fanau mar tele so fo te ya le lua fletua Stephanie Mautuma fa talo fatu ai e faila ukala le talo fo ile fionga to fai ono rob ya male ma fale o lo le cover shop na I Alaska mo festa tala winga ya ile malanga ya madisi fo yo vai ngata ua fa talo faila fionga le tamatu mua fionga to fai ono ta sile ne ile fai pisi nisi kasi ngai milion yang ngale ye nei ya ultamali Samoa ya pisi ni sifo inai le ai o Anchorage I Alaska ai enganga o fa ya tula utala le ele tatau ona fefefe tatou e fa fe hoi fa fe ngai ele tatau fo ina ave fa pe o fa fe ngai o kanga kai e ka fasia ka maiki io le anga defeat ai ngale mission na Yesu Keriso olo unga ka kunga Ioi. A fai o le saungoanga Yesu Keriso sa fai a yoangel papkiso. Famai. Sau papkiso tasinga kalfat kuspaia. Wa kere fo ka ko me fa le lalo langi ma fa por kiki. Ka ko ma kaisin kam me fa kuspaia ska me mentia. Famai saungoanga Yesu ya yoangel papkiso. Sau ia inga papkiso. Ma ia kala yoange. Ele ka papkiso ya o ka papkiso ya. Si la fia le yoangi orga ka le orka mai mamoile a Yesu orka ale tua so si dia ai fa mai le kali Yesu e se le ole lo to mai taua ma o ke lo fo yo I o le fa va a kongu ale this is the foundations ole ola fa ka ile ka kaunga mo a wina au na le tua malanga pi ola ko sui va I ole ku o Yesu o le fa la nginga nga fa fe o sui va I o Yesu ole tua fa mai le kali Yesu ya yoangi le papakiso e kakau onga o papakiso ina ia fa tau nuu mea tonu uma la manga ia ska kai fa kuspa ia fa mai e te tau ona e papatiso ia te au ina ia mafai ona o fa tau nuu mea tonu uma longo winga e ui ele isanga nga sala e mama Pate kakauanga ui fo ile process lea. E wha kaungu uma mea kongu uma. Ia. Ka ki akur ngā vahenga i au ka fo. Ai me se fo ingisio ila kou ia e. Ka penga e vea mawhaife au. Ele au ngā fo ina vatu alu e vea o e mawhaife au e sau wa fefe kangaka. Ia wa o le hale nganga o le akuala a mawar ngā mea ngā le nganga o le fefe mar pala ai e so i mare le yongi sero loko. Ya, talo fale ia le tatou wo ma pa anga mai le porkalame le divanga o le fiafi ia o le aso for le dei o le a tatou o atu le tatou malolonga
ai whaatea mua le sa soifua lea. O si tina mai le motu o fia ngai Amerika Samoa, I believe. Ia, tātou waso whanau le tasi. A mai a, o na tātou watu le marolonga. Ia, whaafeilo ai leo God. Ngā ro kau se sea li le mele God the Father. Like God Father. Ia, a mese fo sunga ia sauni. Anu ngā le porokalame. A o se taimi. Ia, ona tō ai tau nuu leo le waa fulau o le tō whae le ngoa matua o le fionga le whaipule o whale ata wha. I believe. Ale vena ale. Ai o le aso whanau le nei po o le whamurianga, o le aso soifua, o le tina matua. Ia Luisa maunga tia ina sa vusa se au. A toanga o le valu se fulu ma le fitu, o le tina ia Luisa maunga tia ina sa vusa se au. O le viinga tu maupea i le tua 4-4. Ona olona lofa malona fa maoni tuli loa i lo soifua a lo fangia pea e lo a lo soifua a wale tautuaina o ainga ai maisera ngā ruenga le tua ma tau te alo lo fatele mo oere sina pele a lo faanga mai whanau a uso matuangane sa e whaafaileleina o lo uso male ainga wha siri ai a lo faanga mai lo tuangane male to alua e fatu mafuti Amerika Samoa. Whapopo joy mo whamurianga mai a asiata ma le porokalami o le tau te iae ai maise Godfather le a taua ma le sunga le lilo ia ia sauni seleni ia matou mo ngā lofa foi ia whamanuia le atoanga o lo valu se fulu ma le fitu te usanga. Ia, te loa se i ready le si tātou whamurianga lea. Whamurianga lea lea, koe ngā me fo i lele lea waru pokalame ai lele whafua se i mai. Ia, se i tau tāpe nāntua i resunga ia misa, ia le tu fantasinga. Ia, le te vatu le sistema le tātou malolonga, tātou atu le malolonga. A foi mai. Whaafelo ai ia le tātou au waa masani lunga le porkloina o le piki up fau i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super wha whainoko luna lua race SUV 1.2 liter lua e whenua sefuru mare wha ngā teino tātou whainoko tupe a mata maina mare tonu sefuru afe se i o atu i le afe tala le leia tātou whainonga ua ringano e le ropo o e le isi lea o le a whaamarueina e le lulu mo le sailinga o le Hamiltonu Family Club. Whaafso tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV, lunga le proklamo le tau te iae mō sau tusi lulu mō le reise tēra. Alofa Lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of E whine rua ka momo e gai piu waka vai me fui le la was kofu man kan ka fale ai na mai ne momo e mai le ya ui ole fataro faturi o vai ko pesi rua ko ngure mo fai tu sala no rua la le mai ni rua pelau e ma ya fai kale fio mo ale o le mo ko sa o mi fio vai ale nge via fi ya pa pero o ya ka ora foi la ula le ya lo fa tai ya fataro faturi ya taua fonga le ku yo ku po mo ngai vai mo mai o fonga le ku yo ku la mo ru ya la sunga lo ko fa ko mai mo ku ora ka ko programa ya pa ka fa ko nge fia fi mo ngai I kuas lo fa tai sunga li atawa ya lo sunga sauni tama punefu ya la falafa tu no to all tu ya tua ya fi bayam tele me au ngol tatu proklame man ya le ila mai lo fa so no pe fuli nga mai o le ta pena se dua o ka kula pe o sau mo le uru mai sau ngia sau ngi ka kula unga le ka go mai o le fionga le fai pu ya fatalo fatu lau talinga siata pe foi le songa le atau tanan foi le fa fonga nga sa mo yon tupu mai le ngata foi leo au ona tofia le li so se fata fai tau langa so se tafole nei ke lupe le yo la wia ula au kire yo se me kala lo ko lo avela ula le nga mai pari I faini o ya ya la ula pari pari le fong fitalai le ai oi le era nga kire pari oi pari le a loia
John Yeah. Oh, John tai Marilangi. Me ala fala le si O ko fa pe o le wa fa me aro fa le. Anga fa pe o male ulat fo fika le fa so. Kasi pari uman male. Ai kale si. Ia o tau vai so le se vai ri por meri ma Ko o ma ko viki. Ko viki. O a unga o le tasi le vai nga no mo mai I le soi fo maloloina. No mo mai la vai nga le ya o mo to vai nga wa man to le so le aru e fai me o fa iloa fa soi fo maloloina e kalesia. Yeah. O le afuanga o le mele o ro kale. Yeah. Pe fa pe te tali fa lo so o te mur sama. Mo kale fefe. Mo le mea o le fia fo le fa sau tu lo fa fonga le tu. Oh, yes. E fefewa e le ni la e fo le e fa ye tu no le falle ma tu la fa so of ki. Yo fo mal mor ka mo nga ruenga. Ma e Quasi se que. Era le vai io tasina fo ya o to vai ngos ka fo isa la Efi. Ia fa mai la mai se Efi te aga sape. Ia tasila na fautuanga fo le mo le lausunga e me se fo o tanga tamatua le tuna te fie fa io fa sau. Ai que no e fa ka besero pero sa ui. O que fa ma fanga le jo. Wa mai ka ko menga ka pisi fa ngo o so of kingo. Ya lindo. Pecham. Agora un pouco falso, cara. Era un pouco falso, si nga ba. ba. Le so ni tu ona we pi ala va o mai me o fautuanga fa so fo maloloina la le ke fai mo fo kwa. Yeah. Te mo fai pe mo fai la e. Wakalia. E o fai tai me to fa ai. Make sure lai e wa man tu o tu no ne yala e fa nga to fa mo moi. Ba fa pe na. O fa moi. Ai le o le fai o moi fa o foi le. Venga fai pepe so le fai o moi. Ai talo fa I wo me ba nga mai ale chato por kalami. Tato fa umatua so fana. Tasine o so fana ole tina o lo mai mo mai le temile nei. Ele tato por kalame ia le fetalinga ia ulungia Elisabetta le pupa la ulu Pritchard fa savalu anai ko. Ifea. Ia e sau iswafa longo wingo o vayusu. A tatu taranoa I le la ulu ia e feorolo ana inu o Yesu fa la ulu. E foi la ulu ia matou sa vai fa ala ngatai vai e la ulu fo ia sale au mua ia tele ai ia fioanga a tatu atu fa savalu ia le fionga le o fa la tai le matua mo po ia lo winga la o so tanga ia o tina po le fritua o lo mai mo mai le dei taimi manuia lo fitu so mo le tolu tu sanga ile so ia fa mana tuina fo ia o fitu so mo le tolu tu sanga lo faanga ia mai le tatu proclame le tau te ia matou nei ia me se fo ia fionga le proceeding foi mono anai maten anai ia me se fo io wo uma mapaanga le tatu proclame ia ono le so fasi sila ka fa ke akwa ngai fa linga ia tau te le fa ia fo ile ma fa lo le fa lo lungo le proclame o le fono amata mo le lua fe lua se fulu lima. O le awhaia li tātou rua I whono tanga I le aso sa nei, lua se furu ma le tolu o Februari, lua whelu suma lima, I le Oat Rugby Club I Otahu, I le tā o le wha I le afiafi. Oh, so this is, so ki kilo kunga, Wha Supporter Auckland Group. Lono winga la o le tātou Wha Supporters Group I nei au kilani. Le lau talo mai le whono amata. Monisi whamtalaga whaafisau tai le fionga ia le asi se tima court. I le o lua tasi, o varu tasi, lua lima, lua o fitu. Ia, na utu ina tui lunga le tātou whanotanga le nā, o I foi, le ana whailoa mai le fionga le teitei whono I lana live le teimo le au fiafi nei. O I foi lai ke alu mai le skala le lua skutala, o tonu lava te alu te le stalai, e ke le alu ai sesi kangaka ke le skalai, mo tātou uma I au kilani, Wha Supporters le aulangolango, lo no winga tau te whaafisau tai uma le numera lea le fionga le asi, se tima, ia ma le komiti le fionga fo I le teitei whono, ia se wamuli, ia manisi fo I o le laulau.
no winga tau te whaafisau ta iai, ma le sikalai. Ia, e le tūlanga o le, nei fo i tau sanga ia, ma o le fono le fai. E loa i fo i a fuafuanga, whaata oto le nei fo i tau sanga. Same thing i le tātou fast supporters, a le kurupula le i Victorville i California. Now, le vaenga ia i Victorville, mantua me fo ia, e se le vaenga ia le i California lo na o te tele. Ai eila le pito nu i Victorville. Ia, o le numero fo ile na e te fiso ta ia ne ai. Ia, fai fo ila ue le stala me tūlanga whapena. Ia, le numero fa fiso ta ile fionga fo ile te fono. Ia, ma le Pristine le fionga ia lau matia whano, ma le wharetua me se fo ia o le tu fina para fionga fo ia Ario Ainga Brown. Ia, ma le se fo ia pei ona tu ina tu lunga le tātou numero le na. O le sifa sisi langa mai le tātou le uso ia tui vasa. Elvis Molly. Oisa. O le fasisi langa la lea o le whai ngutu atu lava. Langa ele tongi. Pai kauroko. Ara kamalale. E rua kusa sao a whapia. Langa e deo kusia mai mea kamaro. Pea rai fifa ko unga le dile lang whanga uvoi de dea. Ia lea whaina langa wai matua foi, wai ngase. Ai o le fasisi langa lea on behalf o le matou uso ia Elvis Molly. Po le tō whātu i vasa i merepone. A whapea sa whātauina mai sau tusi lulu mai le tō whātu i vasa. Elvis Molly. Ia, whaamore mole o le asa sumare lima o le masina fau ia mati e whaangata ma whaamuta ai wa te tau o na te tongi loa. Tauna e te tongia ia e le sunga fo ia Elvisi ia lau tusi lulu pe te toe whaafisau tai iai e pei o na au mai ai le tusi lulu asa sulu lima o mati. Ia, le na, le whasisilanga mai le vavi o meo whasisia. Mele mai meo whasisilanga re kongia. Kama papai. Ele é ingi Koe tinga inga mai kia o ke whai o le whanga ua. Ele é ingi script o kakova. Ia, o nai whasisilanga lana mo le nefef. O le whatau toi maa ua atua sa olo vai kule akalea. Si tinale sa mai atu neilo na sa soifua. Fitu tolu. O le tua afo ia o se utu fine ia lii anai talo fai. Ia, manu ia telelo wa soifua. Ia, ila ufionga le falitua. Ia, anti fo ila divanga le fiafi fko ulua lea. Manu ia lea tonga lo fitu ma tolu. Ia, fai ia lii matua ave o isi fale inga. Taunga ta tele sini. Sini Australia. Ia, ave si fale inga piko sidi ngkaunka. Ia, e celebrate tailo fitu so ma tolu tusanga. Lea, so. Ja, il facility for my please asiata any informations where in Hawaii, Honolulu, Elistalai, mo le fast supporters. A fai mana ia fa facility o ile fa facility mai o pati fa moe. So a fa fonga mai le committee tatou Hawaii. Ko ringa sira fia le ngai malanga Hawaii. No, la ko lu simo. Okay. A fa peo fa fonga mai lo fionga te fono le fast supporters. Pa le skeke o kere so ka yesis. Ele i mosi tatou so te inga. Kula leota. Tula leota. Ia, la yo i mo ke lenga hawa. Ia okay. A fai o fa fonga mai le fionga te fono po tula leota ma o tou uma. Ia, ma wasto numero au mai em fai ona so sonia tu na tu lunga proclame. Ia le to tele ana tatou supporters ma ila tou lo mo mia le stala. Ia fa mo popo fo isi tou pi tonu uma se tou stete. Ia malanga fa alo fa pena fo America Samoa la tou ia malisia fo yo stete. Ia Australia a mesi o America. E tou te mo mia le so soni lea. Ia fa ona so soni atu sia tamu tatou proclame ma le usoni. Ia ise numero tu watu fa ala tele lunga. Pauna nai vaenga mo nei taimi tatou falinga atonu e maua nisi fa poponga se taimi muriane. Ai la ka ko ka ki fa so ina nisi o matau. E ina ia utala oto o ana nafi. Lenga wa tele na lau tele le tatou fa so ma anoa. Ai ina nisi update fo ile le o me tutupu. Mana itala fa vau e ala fa la vena tutupu. Ia te lo foi na oi lunga o penga te failangi o siesol. Ia na ona fe la vole matou update le nei vanga o le fiafi ona o mesa tupu le nei vai yaso mana matanga fo le vai yaso. O se tala fa vau i Hastings.
I le maliu ai o se tasi o alo le atunu o le Samoa se kama lea mai le fioaga o malie ia ona lau faailoa falau i tele foʻi lona suafa o le kaka suafa ia tulasunu i Keith Alabati tolu suma tolu tusaga i le 11 na move ma siona toʻalua ma siala fanau ma mai Samoa i galuga faavaitaimi sorry o le seʻi ia I believe I tairo seʻi pole galuga faavaitaimi anyway o lea maliu le alii ona o le tulaga aina tupu se vevesi i luma o le auala i lalo i Camberley i na Hastings le atali utu na tu i lunga o le uso foʻi po le ia aina alu e vaovao pe na alu e o le upu le au mai lunga o le Herald pe na alu e laveaʻi se tagata ia e latu aafia ai ia maliu ai i le falemaʻi ina i Hawke's Bay ia o se tulaga e upu le kugu e momoe mamague le faki e saumala e atia ia o melai le so o lae o la ua iai le tagata e lusu valu tausaga o le maoli o la ua taofia nei e leoleo e sootaga i le faatupuina o le faalavelave lea isi a foʻi uso ia faisi ona aiga laiti se ana fanau e ae talofa e ua ui moto lava foʻi le soifua ma le ola ia ona o tulaga o me le fuafuaina now from your legal side lausuga le loia perspective ua e tasi lea faafitauli ua manatu e amatai sina faasoa a o se fautuaga foʻi mo i latou o lea e fou mai totonu o niusila e le o masani lelei le lifestyle o niusila ma tulaga iau involvement i mea kukupu mai neighbors ma tulaga faapena ua e pe tauatagia mai lea ia le loko kakou alofa foʻi le fiaru aku e soasoagi aku ma tulaga faapena ia ai le o Samoa o ngei ia o sia upu ma sia sau e le lo foʻi le mea iai le tulaga o le maatui ma le maagao ma le maafalaveaau a le a se fautuaga lelei ina ia auai neʻi toetono tutupu ni vaega faapene me momoa e vaku foʻi le famaisega foʻi le aiga o le uso po o si uso foʻi o le ua maliu i siona fatua ma le nofalo vapea foʻi ni aiga i Samoa ae e ese le faigatā tulaga vapea ona o tatou na atura fatagata e le mafaina vesea le agaga o le fia fesoasoani pea vai atu foʻi lesi tagata soifua o loo aafia ni faalavelave po lae fasi mai sesi po lae aafia ni misa po ni a e pau lava le ouia fautuaga i tulaga faapea lava pea le ona saʻi vili leoleo ka pugi le fale loka famalama aogi io i fafu seʻi vaganā lava o se tagata po o se atalii po o se afafine po o tamatua lae aafia ia ka ke alu lae laveaʻi mai ka ke le ae a faapea o gisi lae ka ke iloa e ka ke le o masagi e ia e fai ako i ngā promisa mamao foʻi leo le valaau ai o le laavili leoleo valaau ai e kuʻu o gakulaga la le faapea o igei ia kuguʻugi ia iai ia lakou makuaʻi le iloa mo le faaukauka ia ma le mai ai foʻi ia o pega lae lau ke faaogaiga po o lae gaga e lakou e lē faigofie ua e kako aku gi fafoa o lae ia se me o kupu i fafu ia e fesiligia po le alakako me fai pea kako vaia ko lae o lo pala mai foʻi se kasi foʻi o suakagaka pea paolau ia fakuaga paua le mea loka le fale auagi alu i fafo vili leoleo kusa pe a fa ke le fongi le konga le fale ko fa kakangi umar kasi ai vili leoleo pa o kanga lau ko kiki ao ki ale muso i fafo ingai mafainga vave mai leoleo fafo ia fa fika o ai ia fainga ka i ongi ko inga kulanga va pe o le ngoma i fa mau ku mai ngei pe o mai fo e sai di ili mangu ia mo fa ngau ma inga e lua o a makal fainga malanga ngi ko sanga le isi kala fa ngongo ai moli ko ale fa mai senga fo isia fo i uso malonga inga i long fa kua ma onga fo i kulanga pa ia ia e ku sai fo i mangi fa la
Le atua. Sa fautuanga o le tanga tau walewa fo ina na soifua nei tunu ua masani no good advice ave na yutatu tangata walanga o le au to va mai. Ya male involvement my how to handle fa fitau li pene. Me moa ole la kalaka ye ai vai se kaka eu sou lá babao ai ala se fe ku langa la fai ai ma au se foi ka ko sa mo ka fe fili e ke ola ave ko se fe me moa le video lo va nga se vai ku skula ngom kwa fanka ya kam fai la ia le vai ku lang fa pe foi wo ya kai kana ko ia wo wa ye mo wo foi ia ole mai me no como que saung me le bili le voice que a bili le fiu fakat a ka un le serious le mele ku ele misa sa mo ma pa lang nga fa yo to mo bili nga le ya pa ka fa ki ole fe sa pelu me fa pena ele umia ku le Ei. Nga pa me ngo bai foi le o fa la mo nga fila kikia o ka ngo le sa pelu me la fa nga ya vale ele a ko su mi ku ku le e ke ora ka funka ko fa nga mole mo la kamaile ya me fa penge awa risi me ma kamaile ikiki a mo mo kile a me fa yo o funga nga ya make sure ba be ku le mele ya ba ben ka fi me ba ala ka ba ku le lo nga la bongo a ba ku le fa pe o misa fa pe o ya e foi la ko awala foi le foi ele ba be mo kwai fa bla ya ka wa yo me ba be Ma lo fa tai fo tuanga na mo tato uma. Ai mai sea tatou e fuafua e malanga mai ua manuia mai le se'i ua mai galuega faavaitaimi pe ke saugi foi ke sau ke kafao whatsoever reason and circumstances ma mea uma lea ma fai ona tatou ua mai o le faukuaga legei aua lava nei o tatou fai a lo tatou malosi aua nei naunau e fai le malosi o kakou Samoa ia e mo ia o misa le kakou ua i loa i lesi ioe e te ala tua e te ala tua iloa a o tatou i ngei e lengi fai ngā ngu street e tau te no fo i tulo e ko kia fiesu kau sanga ke rongo fo i mare maoli leo o ka fai ki a e filifili e ke rua le masangi ke rua le masangi la le wingo di tala le wa va tur fo tuanga le loia o le tula fono e wa va kur fo kuanga ale citizeni wa umi tau sanga o soifua i America i New Zealand nei ia masau fo i tua lalo o leo a le vaenga mua pe ai vai ako se life threatening wala nga ili si melea o le tatou tulo ele fa pe fa tole a o mea le o matou fa so lo tele e foi si kai mi kau ke ngau kau ke involve le mele tau tatou involve i fua se vanga nga wa vai atua o se tulanga o nga peila le mele ke lo fo e tau i tonu le mele sa tu pu mai hesti o le me mua e fai leo ia fai e lor skai lenga fa le fa ko godfather por kama inga fifa pe pengi dia ai aru lau kana la fifa i masa peru fai le me va ver to ele so soani ele o se mele anga le na me awala nga e o kir kulo e o kir kanga kama inga fifa pe e o ki fo ka se pe no fa fonga le tuno ia al fo tuanga le fa mai se le anga le tu pe yo ainga tu la sunui o le tasi leo pou e fitu i ei pou o le fale o le mali atoa sua falea tulau foi la le tō le timu ma tūlanga ma malu le anga o pe pula tama le soifua a langa o le makai e uwa e tua suafa sia uso ia pa ia foi o le nofo ali o le mali atoa e fio ai mauala i vau ma le matua ia fa mausili ia e sua i foi teito ma se yuli ia ma le foi ali ia ala le tai foi au matangi ma pou e fitu le falo le mali e toa tu lona ia le usui o le fono e le tasi o pou e fitu i ei pou malo losi o le falo le mali e toa ia ono o tūlanga o whaala velavi o tupu whaafose tasi la nava e ngana sa tia i le fōlaunga le tātou watunu u fo i sa iri ngā malo i le nei tunu le nei vai aso o le isi la mata upu o lea ua faa salaina e le faa masinonga mawalunga po le Supreme Court i Samoa. Ia le faipule o sanganga numera lua, sangana lua. Ia a oia fo yo se fai upu
i le fioaga o fega atoa ai manisi o tamali'i ia i se salatupe e lua afe tālā ina ia totogina ona ua fa'amaoniaina ai le latou soligatulafono o le contempt of court e tusa ia o le vaenga o lo feanga i pea le whaafitauli ma le va o le fioanga o le auwaa i whanua. La whailanga i fesili te vaenga rea lo sunga le di loia. O le fesili mo te overtua. Le ua tali mai le whaamasinonga, whaamaongia, sarakupe, luafe kala. O le fesili mo ki fia whaia tu ma fesilingia. O le contempt of court. O le kuainga morianga ma kuainga makaupu ngi se makaupu faa solinga kula fongo hoie po se vaenga tau civil civil and criminal e mafaina e tau faa soa mai ya ngai mangingo le vaenga le Crimes Act sa mo le vaenga lua le wo ko contempt of court like o ko le Crimes Act it is a crime. Mai o le sala kupe fo ia kongo whasalanga le au mai le vaenga lua 222 pui lua. E mawhainga whasala le what pui up to 3 months. Pe whasala kupe fo. Kusala. Mo ke loa le mele kau sa wale fasili. Po o se crime, po o se civil. It is a crime. So it's a crime? It is a crime. O le mela a fuala i le kulanga fo i lea pe ua iesa solinga kula fongo. O le ua whaamaongia i solinga kula fongo i lalo le Crimes Act. A fua fo i la i le afionga i a waiwhalingo le whaipule wa mole. Maulolo. Ia, uonga solia fo i la kula fongo. A lai fo i le kula fongo whainga paloka ele ko entitled se si uonga solia kula fongo. Contempt of court is a contempt of court. It is a crime. Regardless, pole ale fine, pole ale le sentencing impose le whamasinonga. That's beside the fact. Pe whai mei lua kāla, pe lua afe, pe koluma singa, pe lua aso le whalpui. O unnoted, a yellow criminal records. Okay. E ongo ia ila sina fianga o lea mata upu i lona tūlanga whaale pule. Waranga lela ua o kau koe kilo ku ngei de keiso kuila e pa mai foi. Ma leala. Sa o le sa sa lo te ai foi il parlamento le vanga ne. O le o mai ka o ngei la i kulanga le o e maulolo ko ki kilo le melenga o kuila e pa mai mongi. Ai sa me ngale sala kupe i lima se lau kara ka ngaka instead of aperi se me fai ia wa nga se si volele pa kumanga ai o ke se le maulolo o ku kusa sala maulolo mai si makai a kele a kursi la fia maulolo mai lo maulolo kula fongolo si makai sa fa pe ese sala pe ko wa fia ka lua fia e fu longa si la fia ma yo ka fai kula fongo o lua la o le mangako o le ngofalonga ave kopi o le fai unga i leo o le winga la leo e ko e charge leo si la me walenga involve leo longo lua kusi nga ave kopi le fonga fikalai longo winga i lo ama fa wala nga ave kopi e ka fa isinga runga alma ka runga leo onga e kele e lua fe me fa langa o ile i fonga nga fa langa nga fenga ke ringa la nga lunga leo ole e ka fa singa lunga leo fu il value ke lo me fa langa nge fonga ai ka fa singa lunga al parmengi fu le ya mo lo ole o fa pule ole o mai nga lunga le lo fa ma ngi ole circula fon ya fa kingo lo la singa lunga leo ma fa nga male ma fon fa kala ya o ke le loinga la ngim ka apu wa le banga ave ku si fon fkala po ko va so pe fa va skalu ave ku si o le nga fa fongo ka luai wo manga ma fon fkala ku si ka ke fo ka apu e fongo la sa ngi o le la ka ignore la va ka apu ya ba ku
le ma ko le fongo am ka wo ia le a fi foi pule ngi a fa ila sa olo kusa la male ma constitution nga fa ka o me sa uni o le nga ba ai ma lolo il ko foi pule wa kan fa iso fanga fong fkala e sa o leile analysis a le atau a wai a fo ye o la menga la nga avele fa unga le ko i le makanga lunga leo o leo lo ye le pao enforcinga kula fongo inga yala ko mai kau ku inga o le wa vaku le fa kongunga le alfa masingonga e le va pela fa ye fa masingo mal fa masingonga ye fa yunga o mai le la ko serve la fa yunga and court orders legally bound e bound ai ye leo e o fa ka all instructions la mai kongo court order o le mafuanga fo inga ya kia nga la yonga avele court le la ko fa yunga ile speaker ia va ia le speaker because ila lo yo le kula fongo fa nga paloka o la e sa wai ile va en kasifa I mafu anga evacate ile seat skanga ko la fa pule la sa wai being convicted in Samoa of a corrupt practice if sitting here for the contempt of court is a type of corrupt practice. E ke le amafu angala mai lalo wai ole umi o vai angala kasifakas. Ku ula se siku afa pe wole uska ia le fa kungunga kula fongo. E ongo a fia ko ilai I vai ngo kula fongo ye lima ka inga il palmengi standing orders. Onga ole contempt of court it's for any person. E ke le uska ia lole fa unga le kula fongo pal fa unga fa masingonga. That applies to every citizens. Contempt of parliament mo ila ko kong parliamengi. O le fasili la pe on sa ngoli akawa in terms of parity and disparity. Nga kala e ke le longa malama mal nga kala e le o lava longa ia malama kula fongo. Ava ai maulolo. He's a lawmaker. And despite poleale view fo ile aka ko pe yese vai ngol kula fongo pea ua fesilingia lo fa maungi as a lawmaker like you have your integrity has been questioned onga o lawonga leuska ia le fai unga le kula fongo mal fai unga le famasingonga a o le kula fongo o lenga avaku ko kongo le institutions po kongo o le mauka fongo leanga ki servinga so e ke le ia la le fesilingi o le avangi o kulanga yongo afia ile seat ale fai pule pe afa pe wo e kulanga fa pe contempt of court I akungungi it's a serious matter e ke le uska ia lo le fakunga le alfa masingonga po se ora se famasingonga yaki oi kusa o ngawa e ke enga mai fa olo ka winga le e famasingonga e pule famasingonga wa ele respecting a fo ila le famasingonga you can say like e mafaianga e complain ma va pe le sa or fa unga famasingonga but the court decisions and order stands so and in terms le fasalanga nga ve ya maulolo ya ke okay lo langa vai foi fa masingo ya mal fa masingonga e fua ilunga I le kulanga fa makai regardless poleale onga ola fa pe ya ava pengi ko lua fe maulolo ka lua face ai o mai fonga o fa le speaker langa ia fa unga e se maulolo male o kele akula le afianga maulolo le wa fight unga le ko ia ku sai markula fongo le Crimes Act le va enga le lu ai e ka kau le speaker onga va ai poleale va enga kula fongo fa nga paloka e a afia ai ila ko le wa contempting le ko ole tailo fo I sauni mle taua o te e tate malama fo ia ku ngalunga tu lo la fo ingo fo mar speaker la to awa langa sa o ko so me fa pengi nga ole ngefu I dungo le ngefu a tato tilo mai le tūlanga o le upule ua mai ua wha maungia so kula fongo le whamsingonga wa wha maungia a le sarakupe tato ufa penga e sarakupe pe ke sala ya le whaingia ui kula e kaukua le malo pe whapupui ro foi o le alawa le tūlanga wha pena le ala e sau e sarakupe longo winga wha maungia so ngā kula fongo ai ia te au foi la ia o te lole vaenga le pe ku au la foi le ko far fon fikalai leanga he's been there I de mele mo
ai uma e ngai le fei vai le fonga whikalai I ruling a le court. Mana tua mai le mele na tupu ia tu le pa mari mongi. Le ana au mai o le court. Muri kai fonga whikalai vai nga fu yonga ki uke ia avak. Avaku le whakeanga. Le nga whakea fo I le parliamengi. Ai koe o ia tu le pa mari mongi koe ave kai. Ai sau mai kai. E whaia inga le fonga whikalai. Ioi. E toi whaatonu mai e tai. E koe au mai kangaka ia to mai tangata ia le ala e kusa e nga o nga kako kapisa I fuala le wingola utala na ona tatou whaalupe ma whaalangi ua sori kula fongo ua whaamaongia sori ngā kula fongo a ole mele kupu o le feke e nga ia kula fongo ngi whaapare mengi ma le whaalili unga mai ngor kula fongo le mai o le e whaamsing e fionga whaamsing so e te au whala ia o ke loa o le si mele ia wae o fofitarai fo o le tangata soifua ma tu fo e le manga o fofitarai e uma e nga o mea whaia inga nga ke whaia tu lou i pat o ke loa nga ole process fo I o ngei mea a wale whala la kako kilu yes e fai ngofinga whaakure lafo e koa kele whaakungere lafo ia leo wa whaamaongia mai e whaamasigonga maulolo kulou wa ma ia e uma ngei maulolo has every right e koe arua I fo e koe awe whaamasigonga me le pia whaake angenga ia wai e ke lau whaakure lafo whaapea mai okay ole a whaasala oi mor kausanga wa kausanga polea ia nganga rusia kwa maulolo arua ia le ia tangata ia ava ku foi le famasingo ia e uma mai foi mangole mele le ai wa tele nga ngulu ilo ole findings muri le nga au mai le famasingo nga o foi ole ala ma tuila e fai mai onga ua umi ke le se kai mior fasalanga ole ale ai se leo I ku maloia I ko kongo le parliament so ore mela le rakupu kusa ole a laki lavar kangaka pe ke sori kula fongo I lo ngoa farkangaka e se fea o ngor upu ai ya le ku malo oi ko mo kuso le vai lupe o sa ngola sunga seta kuso ole fai unga mai winga ya kula pa mali mongi it's a suspension nga suspend ele afangi fon fikalai 2 years I think ole aku unga I se vai fo ile fa kula fongo e sao langa suspension e ele kai me umai a ole me kongo sa konga fai sack kuli inga ia o e fai mai se fai nga palo and ole langa focus le famasingonga ia ile issue langa avaku they suspend them ile lua kausanga one reason pole ia wa makua I ha sala le suspension why is it suspension suspend oi ole ye le end of suspension I terminate law oi seme fameo wa pa election sa wala parok why anga va pela ave o lawa sack wale o ko qualify ave ma fai puli onga o lawa commit le offense e wa kula yo fa pe mai o ma ke lo fo ya longa they can try you la ko right nga ave le famasingonga afa pe mal famasingonga le ai o le ola fa ile pa election represent ai fa longa fo ila o ke fa ka le keisa ko pa fa longa fo in mele keisa ngo ai ma fa mai wa umi o le ale ko yese leo I ma longi ko o le parmengi which is fair esa o le va ai famasingonga onga avai fo ile fa nganga suspension sa ka kaulanga fa pe ko ma singa ono masinga pa ole lua kausanga wa hash kele given e ka kaunga yese si representing ia constituency ko le parliament so I think a kalango I me ye lua instead of suspend le kanga ka ala e avangi ala fa ka le unga le famasingonga which is le kaimio le ke le challenge ile fa unga wa kuli oi kusala ole ako go back ile status quo ole la suspend o fa sanga sa wi se a mai fa unga mal ko ai a fa pe lo fa mai fa unga mal ko o fa ma malu le kulingo oi ia kuli man ko la inga fa la le ko qualify e run as an MP le langa o la wal ia kule pa malimongi le nga o fa ngale la o right male right like kumalo a challenge ai yang oisi kai mi lawyers were just like all popole issue e kasi ale
ko se la ikia e ke vai po le issue e ke kango e ave luma famasingo it's a legal questions e ke kango e ave le fisili le fa legal issues e le famasingo e au mai se kali le famasingo ava pela nga suspend ya ke au lai fair fa unga famasingo I mean o langa sa ole vai famasingo nga wa too harsh ke le suspension ai anga fa pe o laua fa pe o lua le qualified onga ua commit le crime under the Crimes Act awa meet le threshold e ke le koe qualify e avea oe mawhai pule o se kumalo ia e mawhai fulanga oe e apili but on what grounds o le ala wa umanga maile whai unga le court ua commit le offense and it's not a civil offense, it's a criminal offense. Contempt of court is a criminal offense. Le anka kawaya kula fongo. E ke kama whai loala, o kusa o lela e kama whai e koe challenge le whai unga le speaker. Pewa pewa sako e. Ma le whai unga le whamasingonga. It's like a too hard basket. Wow. Mo maulolo la, wa leli fwisi whai unga maulolo ia. E koe ngā mera leo kongo ise le songa fo le al fo karai por par mengi fo I koe ngā whasalanga wa lava se lua masinga kol masinga inga ia koe ngā whasalanga pa penga awela koe kupu meren kupu momo so le wingara lau sau noanga e le la vela le tūlanga fo le ole whatea so e ono la vea I tūlanga lea I pe mana ia le palamene e lono wingo so noanga le ataua o le mamafa tauna iai o se tūlanga wha suspension fo I le toinga I masina I option se ngai lua a fai suspend kol masinga ia a fai kuri o me whinkailanga leo koe pe koe fiku masinga whaka apele palmengi so I think the reason for me kaung fai o le lua kol masinga Like ia o ia fasili al kula fongo po la le mela fa me kula fongo ila loyo le Electoral Act pe mo va nga kasifaka singa ia kasifaka ngai reason se vacate le seat pe fonga kalango e sikako fakanwanga le va nga la kasifaka si lua I think 2L there yeah 2L ngai sa wai wa fai kau makama fai kau lunga le lua a seat of a member become vacant if alulola ilalo le out being a member representing on a constituency he or she ceases to be qualified afa pela a criminal offense will make you unqualified e avea ma fai pule even ile kaimi o laua la avea o ma fai pule awa allow criminal offense will meet the threshold ave se lo ko fai puli ele ka kaulanga suspend ai fai sa on mele mai le kula fongo o ele ko qualify ave o ma se member ke representing le constituency nga sa o like ole fainga ka le o vaenga mengi o kula fongo a pe on sa ngole ya ka a reasonable approach le ko fiku ma singa fa ka pe palmeng and having a by elections a cost So, o I fo ila ka kaunga wa I le palemenge ia po o kula fongo le le kaiminge. Are they good enough, ensure I maintain ma protect the integrity o le palemenge. I sui o lo kongo le mauka ma ila ko o lo fia manga o ko e kau vai I sui fai pule o mauka. Ole tasi vaenga na ufa longo I fo I. Nisi ufa tara noanga o te usanga ene te nei. Ai sai fo sa nonga ale sunga sa fisiringia ma tau pule wale va orang ina ua tupu mai limoni ma tulepa sai te mina ufa tala nonga I fawalo I lungo proclame le nei na fisiringia I fisiri le pe yesi to nga va o sui nei e to tau fetuli le palo to le so fo ai na ia fa sola ma fa pe mai se ivanga na fa maungia ngi soringa tula fono ai e sause fa salanga e silia tu mo tolu machine na fa pui pui anything 3 months or more ele nga va ala ai afa pe saungi ko inga fa salanga foi le e pilo mai le tu inga makalena
ia peila wa a tuula ia fasalanga le fasala ia le mai fasalanga mo lolo pe a fa pe fu a tu so no ngale na o ia foi se vai ngol tu la fono e back up inga e maule ia ula ia o tele lola le lua felea a polal equivalent le lua felea anga ingi masinga wai man tu e mai le fu fa pena a ka ku le fie kongi mai le le fa inga le ia wa e aru no kang malala mole fia a fa bela o le lua felea ele ka ngu o ilunga se koru masinga fa te inga la utala no inga la ele la se faina entai toa taka ni e to tau vafu ilis fenga paloka ai a fa bea e saule fu fa tau o le fa maungianga o la tu soringa tu la fono e ono e ausi ai le maka le ta ua mai o le tolu masina i lunga atu fa fa pui e makua le ia la se me o se fa mo nga fu mai mau fu ngu pe fa yengi fenga palo e manko fo ile le avangi ia charge ile songa la ulin mali tol kami defamation is up to 3 months it will never ele mafailanga over kumat kolmasing so longa wingala ma yali results prove the defamation e mafailanga alula auli pe afa pe ole interpreting le ole avangi so kula fongo le vai la ko qualify mai la ko so interesting ia pe va ye onga ele okilia le mai ele okilia le mai ole facility longa wingala ku sabe o lo fama ngiang so nga kula fongo e mafai anga nga o ngi kanga kai ka va ma ka avele yang fo o kumalo so in a way ele faingo fi e ma to foi la I tonu ale te pisai tu la fono to pelau ia nga fuya le na uma foi walanga ole wanga loma kwa kopie ko fu ngai fa to le wanga loma kwa nga me o kari rupo fe o to yo ngongo ia nga kopie ko ru le nga le na fai o I tonu ale ma foi me le ole ala foi la le la ita te no fomo te va ia tu langa ole tu pu mai nei ia se ka wa fi ngi fongo awalanga o le fia pasiva enga ia o kula fongo ia le to fa so muri ai tua ia kula fongo pasiva fo se I me fa ngaki ai to fa pe to fa fo I le mesa ia mo a o kula fongo ko ngaia nga fa ir ko I ko nga ko kumalo e ole fa kula se kumalo fa le na tango to fe sui le fia ilea ia faile me e kape e kikinga ilea do sa ore ani le to ia le faile me e fa bena ale la o madua fale ko me uma le to msa o si sa ngi o contempt of court le ngi o criminal record ngo winga e ke fero e manga la lu mi ma wa me forever yeah okay o si la waranga ngo winga ku le epa Malimongi, and now Maulolo, or criminal record. I wonder po ala komela e record lunga ala ko pepe malanga pe amangi usila. Ole me kongo nga lelo ma fo fo ka ngi o ngi usila ma uskaria. Yeah. E me fo ile e ke sauti clear if you have any crimes. Po yo ia pele. Yeah. Ava pe ala ke o mai e pawal ko inga wala ele mafainga va ia ele mafainga nga pay attention ai le pora ia I New Zealand Australia pe ava pe ola sa passport or diplomatic passport but ava because that's immunity ele va kusa pe nga ia inga so nga kula fongo lo ko ke sa lo male diplomatic passport you are immune to anything ia ko le sa ai ke sa lo la kusa pe official passport bo ia ko ia diplomatic passport ele official passport a ola e ke subject e fa kumula boarding pass o lau arrival card e ke pepelo loala ele o yengi au criminal convictions a lai loa SSC ile pora o lai nga charge oi o lau umanga record lau criminal convictions I Samoa so kula fongola nga e on ko ki pokilo e kai mianga o longo wingo diplomatic passport ele feeling se form well that's fine a papela la mai I la kono passport a mai molo America por Australia con position con even for New Zealand New Zealand good to know wala ga ofenga ko kas mana ia le vaenga no winga e makaukia me o ata tu turi mata ia tu
e le toi amatalia i o le fono usu le tunu u le aso lua o le vai aso fau. Ai tātou te rei toi o maila inisi o mata upu mo le whaatapena ngā o le fono. Ta si le whaalave lave matui a o ngana tupu mai le aso na nafi. Ai o se whaalave lave o maila vai le aso o fesiri lo o mafau pe moi. Pe mongi le tangata na whaatupui na le whaalave lave le. O le afia i o se tina. O la e whaamanu alia i le whare mai. Ona ua lavea i se la au malosi ai wha pā inga i le rua kausanga. Ia au te leilo ia o lua po o lua toi manatua taimo te ilua tau sanga lua whanau. I le matutua. Ma le mawhai o na whai o le tu ainga ngā yo inga whaapea. Pele o se mea voi o se awala ua makua mimilo hai. E ngā e whaalafi mai ele ta maale a inga ua nofo whanga le whingi. Whentua i foi. A ole nei ua matua whai. A e kasi le vaenga o le la walunga mai Kongo Samoa. Waru ai lunga le mele o le whanga ka ngaka i Samoa di ile a te Sound. Ia mo whai kau ia o ofo le lua kau sanga e whainga. E whainga moki le whanga. Ai pe e sa whai mga renga le kukau o le whanga i Kongo le whanga. Kau sa oela le whiri whai kau ngore mea. O le whiri nga, iwa o e mau whiri. Mau whiri. A lau wai le taf sili loia. Wai o tangata ia lako ke whaitinga ke se swapengi. A wala i te tū mai le tū e te langolango ina le melea. Ai e tū lai le tū fo i le o le ke inga. Inga prosecutor. Ia, prosecutor. O ala enko, o awa enga i le, fatu tatou tala no ia whaafiri. O awa enga i le o ngomo ia i le ko inga kara. O le mea mua la songo mai le ia kau. O inga ko unga le puleti kongo le whanga. A o le ar ko inga whanga. Nga le skala. A o le ar menga alainga ka akia whanga i dumu marka ki lua kausanga. E wa ai eila in order to kau mawhai, e kau mawhai e whau le case. Pe e iei se ability o kama ki lua kausanga nga ke ko unga i seu ko kau ko kongo le whanga. E mang kua whanga nge mamafa. Kusa e o kama i pistol. E mamafa. Probably reo pe ale kilo pe 1.5 le mamafa kama i pistol a kiki. Aya ku ula kama ki lua kausanga. Ele sa o lunga. Ele sa o lunga. Mai le mafai like ko unga fo le pulu kongo le si mea nganga yei there is a e ko inga awala vanga le fua foi la fanga pe le loka o inga la fua o ai kongo kanga ka la po le carelessness lenga or fanga ka mai kiki ava pe fo ila e vai fo ila le awala nga ka ki ile fanga o le position o ka mai kiki nga ya o fianga sa fa el kinga ke le officially le prosecutor in order to come fai e ku uri kanga ka kongwa lenga ke claiming nga ia e o nganga fanga. It's your responsibility. Yeah. You're reckless and you're careless. E kongmo liar ka ma por kinga ia fa ko fo. Yeah. Se o nei to inga mana tua. E la ka ku karango ia wa o tatu tala no fo ile le e theories ese wo ke ro le wa sa no o lau fight fa roia. Ke loa la uia Fury. Yeah. Pelo. O la Fury de mele o de makua pe pelo le mafau ar fingo le mea. Yes. Te lo mea le. Ela Fury. Ese menga la Fury le o le tama fai Fury. Yeah. Ele akani. Akari ela misa. Ele akani. Misa la per ka Fury. Ya, se menga la fai Fury po de se fai Fury. Ka mo kwa le ka makua o kule ka ngol fanga. Ko fakor kam kiki ala fanga mami ia o fa kam kiki ko sanga ile mala le era minga le no fa ya tura utala vai man na ia your case ni anga I before to react a court case tu ula ka ia fanga kam kiki ala sa fa i mai lo ya fa masi ai kui fo sa o le fanga ka mai ta tu le kai mi le ko react le mele le scenario me o ila ka ke le ngone ngwe ko wasi er ka mai o inga e vai ku le o mangi e fanga ra pa mai ai nala no fa yet o le mafu anga wali ka kula uia kala e pilo wa fo le la ku ai le lua ka usanga ile lua fa se kala
Mai le mwhainga charge ka mai kiki lua kausa. O lo kan ko ngunga. Ua misar ka mamar ki ngai isa. Whenenga ule tau e. Misa su e merengu unga aka ni su e merengu nganga wa ya. Afa mai kele sa o. Or mele lo fat tuai. Ua misa isa. Le la wa fanga ko kope mar fa pelenga o si fingi. Ai ku dei o ke ro si la fanga o le lua ka usanga. E le ma fainga ku ia se fa di ma o ngo ka usanga. Na ngo wai ro ka kala. Ya. Ai ma nga yara mere le ma senga fa ya. O ina fury, la Fury. o kor fanga ku ia. O kor fanga mai. Alo fanga mami. Ele ola sponka ya o tuas. Le mere iso se ka fa. E manga ia sawanga siaka. Mai o I fo e ke le yo le mela la discover. Be afa pe fa le su enga. Onga ia o le me focus ai. O le fanga. Ngale skala. Ya. A o enku ungale ku kau kongol fanga. Na tonu. Because ele ava pe fo ile afa pe mai nga kangol kama kiki ku kong. O fenga piki mai. Onga ofisiri umai ya. Because it's like o lawa e kangwa o e ko tiklo ho. Na. E fai ya fesili. Ali sare tu po. Ia. Alisa. Ava pera o fanga sa olla. Ele ma fai kama kiki nga kangol load le mekasino le fanga lama. Fanga sa o le ali fumika. O ata fa o le fa talanga o le fa. O mekano, fanga mekano. Ai pe no fa yatu. Ele ma fai walanga a fai o purukasi. Whakakainga, ka ko ola ki whangalai a vaila pōli sā moa. A whai o siku inga o purukasi pōle pōle sfururua. Ma mawhakele. Mawhakele mora kamikiki. Mai, aise ilonga e whanga o lai moe. Whatu se ele iloa mai aire o ur kamikiki whanga. Ma e impossible. A whai o kamai whanga, e iei loka. E iei ia langa whio roro whanga ia uka mai mea le whali. E sa o ila le ia kau. Nonga winga nga makua I ku ule ale whanga mami. Ia, nonga winga whapia lai moe mami. Le ai, nga uku leo kau, mai le lunga na lango e whanga, mai alo e whali mo, alo e moki. Ai le no pena nga oa, ara kangau. E maka o kia. O tau sire sila se me o ku ngai klu I leo wa, aku nge foi leo fa pe, ya o ma na le nga whanga kamikiki. E mau ki ngoa. Mau ki noa fo ili tūlanga le lai. E una stalo fai solo atua nisi mei tanu mala. Solo ako o le lua kausang. E talo ole history leo sa moa le lai nei. Mai ona manga ia fo mele ai rusi lua kausanga le solo ako. E ka o ko ka ka le la fi solo le nga so aku au. E fai le loko le lua kausanga. E ole sila I kue vai e kai minge ia. I isu whape. I nge ia ngi sila mauska alia makungi. E kupu mai lung whape whape in vau vai kamiki. Me I loa ia le vaenga le vai kamiki a vese kamiki. So kere I lola po o me I le vaenga le vai kamiki po vaenga le victim support. E a vese kamiki pe a whape ole ia ingi a upenga le wha le laisinga inga I kongo le whali. E talo fai e sau nei fo ele lava mori mau. Io e sau ole aka fo ilea. Ia ai ele le yar ko ai le lua kausanga wa pe no fatu a fai ole ile fa na we fa lima ono fitu. Pa wa le ka meki le la ko ai wa ile lua kaukala. E fiwe. Ke le are masa saro mele war ngo inga pe foringa mai se fare fo inga ai sau le banga uku kauka ki nga lo so kwa. Nga so kwa fa nga lo. Pa fai o lau o mga kongu leo kau whanga. A wai reska ka refa pe la ku leo kau. E aranga whai ka pape. O ka ngaka I aisa. Ia. Nga leo so kwa. Whala whasa inga kua umongi mea. Tulo lava vatu le whafonga anga la tunu umana mea. E le ai ma se mea o a mea e kuranga fo ile lengi a inga. A whai ele o whai anga mea. Malu pui pui ya. Lan mea lengi whai fuanga mea o whanga. Tulo. Lan mea leina fai fuana tūlanga ai e foi ka ko fa penga uso wa mau mea le ile long ko ru pa o o ka ru fa ko sa e la ave o fa mai ale la ko I ka ru ka usanga te si le vaenga ya o mea le tu pu mai tono so tatu tu mano longa
Langa o le se kau video po firme i ko inga po sa or ka ku ofisa. Te jojo maro longa se to so te ya tule to faling om tua. I lo po to ai tonu langa sa ka ko me for lima. E on te fa wo le tatu por klame. Ne vanga fia. O le se ligo le ami o tonu family club. O le ase ina i le aso iva o le masino me lua felua se fulu ma le lima. I le no fo na i seina i fale ata. O le ngalo do fa tawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be fa tau ina fo ina o se pepa ile na o se fulu ma le lima tala. E fa ngata pe tampunia vanoa mo le fa tau ina o le tusi lulu po pepa lulu ile se lua ma le lima o le masino a grilla lua fe lua se fulu ma le lima. Le le tato fa ilonga mua e pe o le manu malo ina o le piki up fo i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua ma le fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua fe lua se fulu ma le fa. Ngata ino tato fa ino tupe ama tama ina mani tonu se furu wafe se yo atu ile afe tala le le tato fa ino ngawuri ngalo ele ino po o ele isi lea o le afa mruina ele lulu mo le sailinga o le ami tonu family club fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo le pro club o le tau te yae mo sau tusi lulu mo le reise tele. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. No job too big or small. I'll see you soon. Taimura wati leo buto is furu biru ton tara le tula e ono ia o lea ua to ai tau nuu si tau whatu o mai le sa fo laulang o lai sau nungo le sikefu ia le to whai le ingoa matua o loo inei wha o pea iau te rolo na sa fo lau ia te loa le to mamau na to ai lewa inei ina lo le tatou kapaka ia o se taimi tau nuu mai lunga le porkalame ai uma natu se tatou wa fe mo mua le atou ma ne fon le if you mai le ole wo vai atunga ile tasio breaking news ole mai just to singa mai Samoa ia ile newspaper observer ole wo fai lo mai se fina ngalo ole fionga le fong fit life pe mai ole wo na talia ina ia le balota fo ile po le motion le wa dual tai ole tuangai ole balota ino le no confidence Le lafo fa tu fo ile ia kiri lo pole ali tu langa ia me so ro fina ngalo mo le silifia kusa ole fam kalanga akule epa le wa kaula observa wa kalia el fonga fikalai langa lafo le ka fa kula so na so lua ia me mo wa sa mi wa lenga na fa pe fa kalisi o le so lua Ia pe o loka fo inga mga ko fo i leo nga maka upu palmingi. E fai kongo palmingi. Ele e mali fo ile farongolongo aku o sa nganga fo kulai pasa fai. O fon fe kalai e kaupenga ki pelong mamar. E pe ia o fa masingo e po fea e suo iai sua le va lo langona. Ia walanga o le ua nginga lava. I tu lango le lafo se taimi fo i fa filo ile to falingo mtua fio fo le fai puli ale vena ale ia mata tu fa so ni sio vaenga ai o matematenga uma walanga ole waka ko ku langa o makenga ai wona ngalo ya o lua le a taua ma sauni o lua tu ma loi te ru mai ai o le pam sale panga me se foi o i fe foi manono ele ai ni tanga te tau ua ya na mua e longa i meio ka makemake na o wa ile ala towa o matu tama e sua fai a pulele ite usanga pa wala nga o kamalo nga ke ikia me rono winga il tatu la auva o luo me ta o matemati a o ike ia e la lo tarito nunga ai kere so ye ai la lo tarito nunga e kau fa fulu mai ia motion na kuila epa a walunga makolo makua fa mavai iyo o ke ngonga yo kingo e le tai fa atanga ina ma fa sa o inga fia me pulu palafu ia gure lele ele kai iyo o le o la ite le na iyo e fai me mamalu fai me sili malanga
E pe yor kala foi lele. A faia if you don't do it for moi, fai mo paki. If you can't do it for the party, do it for the country. Country. Yeah. A fai wale ko yeso wolo fa ya la auli pois. Fai la mo paki. A fai fo wale ko yeso wolo fa paki. Fai la mo le aku. Yeah. Iyo. Ya o la unga. Se se lo firi. Le ole ike. Se se lo ike. Se ole ike le ya mai la maki. Le ongi roto me. Makka mai la me uska ifi me ya kule pa. Le la o fa yunga la uska ya kule. E ko ele uska. Uso le fai unga. E ko le fa sala unga pet mamma yo e ki kingo le po. Aru Misi. Pulele ike la oi. Ai le pulele ike o. Kuse pulele ike ha. Ai raffle. Foi mesmo kingoa. Iyo. Atu li tama i malolonga o le uto ai tau nu. Na tau fa tu langa lu ngor ma tu lu lau. Tu malolonga pupu le. Atu foi mai. Fa fe lo ai le. Fionga le sui mamalu ya mo te fono Samoa mis for fai pule. Ya o le tu malo fa le ata. O le tama e atoro na fale ya tau toa. Ya le to fale ngo mtua ya ale vena ale. Le uto ai tau nu le tatu ofisa. Ya le vanga fiafi pe ate foi mai fasala. Le seiligo le ami o tonu family club. O le aseina i le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima. I le no fona i seina i fale ata. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu. I le na polo kalambe o le tauta ya. Ya fa po fonga tapo foi tatu tonu o wa ia la fanga ruanga le tua. Ya ainga foi matama e foi tama ma ainga so nga ya tu mo pule tu au mala tau ainga le tai ma le wa fonti ya e va pe foi le malu tele le tatu ainga o fatu tu le tu sa mo o ta se le ngata i samo ya e va bena foi le lo langi a to te folo fat foi le tatu bainga fa fai lo ta poi mai lo sunga il tai tai e va pe foi le tatu ainga o fatu tu le tu sa mo o tasi ia wa foi le ia o fia foi e felo ai mai lo polo kam mo ia foi tatu te fa so mai no ia pe o te mo ne o no ka va ko li o so mo tu aba ta ti el melo ke va ku ngai o ingale polo kam me to ta ia eli nei. It looks like international and worldwide. Ya, va pelo ya tu le taiau lingo roa. Alo, nanto foi fa malo le ngale le yo le tua, le sua tu fo le ata wa se me yo sunga ni lo ya sau. Ya, o le sia ka ku pausisi le va tu le ya fa ta yo le wa e fio mai ma tala mai yo. Kai ru foi lu sa fa TV, ta se on TV free. Ele que va peo que o sa mo. Malo le fo lau lo la to le fo i mo lo la to le tai. Le fo mai ba va to mai ngatai. Ya, ai ele fa yegi ga fisili fa nga ka au so ngai ku lo fo. Ya na on fa fisili tu le fa au pe ai fo. Ya wa te lo le fa te ia le totel. Ele le vanka ku karango i pe manga nunga lo le e o e Samoa. Ya le pi le tonu no fo ya to le te fio mai ya ele le fa mo sina ma fu anga fo i wa to ya fe ele o te ro le taimi asiata o le fa mo pe ona tu la au me ya no le vala o pa ia fo ele tu se tasi fo yo tama fa na o le fio anga to mo pui pa le sunga le lia o so sandi le to fa ya puni lo le au tamata pale au le la o le asona pale la wasi ai ma fa mai ai on to sauninga ya ma to fa manuia fo ila na fa inga malanga ele to fo mai yo se alo fo fa sino ya ale ma uru mo la inga malanga fo sa to le tu lo sa tu ma fono ya wa ula o le Paulo ku o le usa lo tina ya e no foi le to fa ya pun ya le sam si bel ma to inga sale le o to wa foi sa sta mal mo fu mal fa ya mo ila va o mana fe fo ta fo ile ta o solo ma ya be fo le ya no e to mo le to fa mai senga sunga to ina ya
te lia e whape foi a uso ma tō whawhine a mese le tō whalinga o tō ia uru. Le whiolo whasau pōi whape foi se uli li mtanga loa. Whape foi lau fōu e le ngata i lea io leonga malia ma le whioanga foi tō amua. Ia, e tina foi a ngawha malia toa te o mawhili. Ia man whanau foi ia le roto mona. Mese le ngango le tua. Ia. Wa foi le whainga malanga a le tofa i le li au au sasani. Ia mo le toi foi le whafta i tele o moi le awa noa. Ia o mangi o mai o le o kuri mai lo polo korami ke o promise mai o ke o mai le mawha ia. E whafta i o moi le awa noa. Ah, lo whawhitai. E au whawhisiri mua ianga e ka penga e se mai mata upula utele a ale wai o kaut whara ianga ia whawhisiri wha kaut whara. Wa ia iri am kainga whakau pokarama au wailo ia ale o le mea sa o ngaua e whiwhisiri ia ale ule wango ufuma hawa ia ale le kaimi fwere ngo ko malo mai ko kolu ma uma ku la su lo felo inga mal parmia sa fa ku parmia ese me ki manga ai pe nga la kwa ko fisa mai oe pe nga ese o me nga sa fisida ko ya pe por al process nga ma fa il kaminga nga rin coffee oil swimming sky me ke nge ia ma ko le foi ole tapenanga ole mato join in my fast ia ele lo akele ele fast le ka pai kai palmia foi ma ia e power ka mako feutanga na lau awa ele am tanga me fo ina wa o palo se mai fo mele sa pipi mo pisa o de to via e ale na ma fe lo le mala le ko o fiesa al tala la o le na fa mai ata wale na o mia ale fe no mela na o le lo va to ia mo me fa fu eso tal no lo tomo tu ia o fa ko le ia ku tu o la ton o la wa lo me ko a se kana mo o la wa me tu ia la kao ele la na so elo se si mate to lu e ma ke o mai wa ili awan me mo ki ngoia el temi fo ino wa ma wel tonu e la feitwenga palo le ia le o ke mo ki ngoala ile tala no mo nga so kur kai fongo e fai le kai a fia be manga o lela o mai nga yuso ia e oro fas organ ka mo nga fai ala ulile ai kere manga o la uringa ko fai o se so e menka ko sui Au. ia el tala le no me ya ya pa kulo le la fia ngar kai o le o menga kamai e mo ke le lo po ai se malo kamai o le foi fresh le issue e male ya ka ai la foi ia fia me ya la ya o fai pe ya wa ko ya ma o le ai si me e pe al me vole a o va ko le ai o join in malo o yo ya mo kai vole ar ke milang mako malo mai ia ya mako mai mako felo e alu fua o mangi men mako mai ngal fast o le mango manga ele manga fia me especially au ya anyway ya o mako mai a foi wo ya pero tu langal na e ke fio ko ka ki mai lo portfolio pe nga la ku lo fio ka ngai mo ele ese ma fio ko ngai ngam fia me o le tala leanga sau ina ua whātala noana mta upul kapeneta o la whaito whinga na iso ia tō tōru o le kala langa o maua na mua oso le sui palmia e manga o ia kia o kia ruako e maki ngā lue whātasi le official tute mtupe maua ia pe o kulanga langa e lo iai le tanga luenga lea ia o mato wheloa ia lea ma le official tute a wheloa ia
Ia ngai ma fa lo ofisa me uma. Ia matal no lo le ia ma sui palmia. Ole a babaile le mtanga luenga tu tem tu pe mau. Fa ese le pora ma. Ia ava pe tau lau tato fa mo ale. Ia ke mga ke fio mai te ngā lue patasi le I la fonga, te ongo la fonga. Tama kaulia voila o le tala tupe le tēnei. For the first time in history for le ua silia tuele tupe na mana omia koe el malo. Le tupe mo. Le tausanga la nei leo ke alu esengei. Usa ua fasuru koe ki a ongo suru milionga lau o mga ao. Wow. A lele tai mo le tala tupe le mana nei. Ia pe o kulanga ngā whaelele o ia o ke roa o le tauwhinga al kabineta le na pe o fsidi o tauwhale atau. O se utoi follow up atu lava. Wai pi whatata la fonga. O le futa mo se hava noa lea whesiringi ai lau sa valinga mai fo I le taimina I tapena na jaru ese mele I HRPP. Anga I le fast. O le ke sa ungo whaata Io se tala na fa pe atu ia tamaita I pale mia ia la au se ura e se mere vive lo mo ko ia e awala nga afu ia yo to na to HRPP uma ha e yang ngai vai fu ide make ia o le HRPP we don't get along oh okay yang ai me foi le e kai o vinga foi le o ia manga o me fa ia ko ka fe ku sa o ke le mo fa inga straight up pa o fa ku nge o fa ku le o ke le vivia o ia mam. You know, that's who I am, you know. E angai benga e foi lá le o sa ngai ko. E wa ki de lo le fia. E wa ko e me fo ke le fia ia. Ia fa malu ro ko foi long finga ro pa pe o la ko nga ia o yo ke ma o ke le no por la mesa ngo fo umi. Ko le ma ka resign. She should resign already. I don't know what she's doing up there. E tau te tau fo I mai la I se vai nga tele. Ora mi tau pule. Ai sa o ko fia langa o le foto ma wala ma no te fio mai office. E pi fa to atu tupu fo ini tele o fo fesili. Pe a pe ko ngo fo yo o ka farka. O te fia fesili atua ile ano liu lava nga e se mai HRPP. E moni asa e fa manusina inisi o fa te tano. Ia nga yengi ro feu ka nga inga makuila e pa e to e fa pe atuai mali mai ya ngofo mai le ama le ke vai mai o a makanga fa de kongu ka ko va ia la e o ka ka maku e fa na tau te lo la va fon mai ma to HRPP ma to le pa ai il temi le no mana ile ma to fenga palo la e mo li mau me le HRPP o ke pisa ko ke mi uma fa ima ko fonga alu manga I paro lau fionga le li palmi o fe me la fa ingi mo sui ko ke ala me le ke le ro pala nga nga ko le executive le fa ska ko paro ya ka ki mai ko o mai foi le sifon ko e kalo foi o la maka o pole ka sin o fe ko le lau fionga palmi le e ke le o maka upu. Sila ye le e kumano le fangam fasela. Fa fenka ko aver ko ongo sui HRPP against one fast. That's stupid. Fa vele akele nga me. Ele ma fainga fili mai se. E kasiar kala ko le pa kakiama. Ngar kakiama ya. Kakiama ya. Ale me ala nga ole ngawalu ya I foi le o fe ko ye. E Maria e sauia urue. Fese makokala. E ako mai ke alua e marema ke o male HRPP la fo o ele sui o tautua le pekel pa. Ia, ai fa mai ia. Ka longa no ka ba kwala o sauia urue. Ba kula ka fo kui. Ora ko se fo ko sanga ke a o nga ele pa. Ai pa mai urue. Ai fa mai na kala ya ke. Olo ali ale, olo o koe whai o koe whai. Ai ke rongo e ma o makuia pa pei. E lei ma se se le HRPP sininga close ku e ko le pa pei o. Ei. E le a ma fukanga markoni. No whai ale iai.
e wa ko ya wale la wa o sa lo walu lo ya Matthew Le misio. o walu lo le ya le misio o fe ko o manga o e pull out esa me ya o fia lu independent o walu ulu le se ja pipi ya fa me o e dem pa nga me alu o me se kusiara lo ko inga io ke le ko fo ia ko le o walu o nga e alu fo la ma ko pa lo ka lu o lo kasi o ke le ale ila le i langa ke lo le manga o ko le po ke malo it was opted for udu you know. Wow. That was my observation. O makwa Awa ana fina ngalo vai lupe e se no ana fina ngalo. E talia le mele na e maliwa tuai. Ai mai se ai. O la CEO ya uru. Ia. Ele mena. Ele menari o la le ngalo ngalaka ara o kelo fo ya uru. Le ngalo ia no ngakai. Ya le mpo mo kikiro kwa. Nga me ko nga wo fo le wo e mga kuilo paku ele mga ko inga truly speaking ele mga ko sa o nga makamaya ro sa waya ya umalo ma ko mewa ya o fa ko le ye waya nga le ya o mga sui ka ka ya pe o ngai o le fa fo ma ko i cha pipi ma me o pisa o ka ngaso ya nga fa ye ko e wa fa ngai ma ko fo pe ko se furu e mo ko pu ma ko wala o ro me la fa me sui ka e fa ye ko nga ma o mas ka ma ku umaro am ko ngu umal va nga ma ko e fo ko sole le mo se si ya o pa ya decide lo how yo kia so do maku yo maku la audio fi la como la audio ai pe mo lu ba ko ya ko ve me le ska mo la fa fo me mo ma ko me ko lu ale ko le on manga kwa fo le fi tau tua fo le fenga malo le so tu le mai mo le tu no ma me va pena ya le nga fa nga solo ya lo mo lu ba ko ya le o tu le mengi fa fika uri e uia la inga o le wa tonel va so kalongo o le sema male mato wanga ya al kulanga fo le mako o hoi le ofisa o wale tu wala vale fa infelo fa ama fongo pa fo ngam ka po e finga lo ka uma fa tu langa uma komite ese uma a penganga o whainga palota, komite o listala, komite o me uma o candidate o sui. E o to te lea foi a sui wa anga ia tu fo le tu malo, ia le hae fua fo e lwa tau o le whionga teita e ma le wanga whapuai. Malo. O le whainga palota. Tei lau tō whale ngoa matua. O te lole se ofisiri lea ia walangon mana yo le te le lo sila fia ia i le vanga whauwhai le HRPP. O la ofisiri ko usap. Awa ele na male laina e ko akele le ma wadu o le vana nau sui te inga ale HRPP mai le kai. E ma fainga sui ai e fo i sesi e kokoa e sui. A o ai e ma fai nga step up e fai ma te le nei taimi i le tau vanga o le paro to lua filu ono. E possible le ngā mea pele ai. I don't think so. Me sera ke minga i le ilo wale i ilo, me sera te minga i le ua luka al kai fole le i a. Ia piforinga mai o mai eingi ka umasa salonga e se tūlanga papena. Al te milanga i o le ua o ke lola u koe kampai koe whamau popo le. O le ae pao mele mana o ilwaanga lea ia whai se vote of no confidence. O le ae koe fo ia whai pāroka. Ya makola ya la fonga mai ya la Oliver Mali to man matu ya wa ya e makere o manga o e fa se vote of no confidence o manga sound ile ta o le nganga la pa ya lo va con lo wa le ave o le fa la ve kula fonga ile sa fa il toina e amendment sa ka un follow up e ku ko e action ai la le mele ia ngai alfa vela na la kwa ngakai because o ila e se fenga ia le va ia ko le ia e kele i me
Me whainga leo kei loa ai au e kau reluctant e le whonga whakalai I le vacato seat o vaenga lea. Because they are not appointments, they are representatives. Mo sui o I tu malo. Sa palota mai I tu malo. Me whainga I le anganga I o lava ai atu o le whongtalai I le tūlanga na ia e meise o le kele o maumta upu ia lea wo whai a kurwha unga whongtalai e wa kurwha misingonga e whamerwa misingonga e whalele koe reinstate ia whai pule o lato o tō whinga e pe kasi ngai ku whalele ia e si kako makai ku pepo le ale tūlanga o lea wao kele o le vaenga le I ngale nga sosoro kwa le vaenga le I sa pipi a kia mana ia wa ele le ia le whai le fa fonga mai o le asi tu o mai o le el kongo kako o le ua ready mai mako ia fa le vela o le kala ngorko ko inga ia I o mfia me mai ai le ai kipi ai ko le pa ko se fulu rua mako le ua ready o kala ngorko ia la uli me le o ki kani kongo o ke kani koku ye ro ni o le pa la me ku po la manga o e file a vote of no confidence I feel el palmbia awa foi e ko foi me o palmbia marca pena tanga feel el palmbia e advice le on malo ya e fa ka apel palme o ngol election e ko file el palo e ale kau ke kilo kwa la ulia mato o le o la kamil palo ka kele so there's no need for lele afa pe ola e fa ma wa lo fie me o ka ora me pule ngal malo ya mako le palmia le o la uli ko finan kapeneta fa wa le venga mal ya an mela ma ko le o fa paro ka ya o fe kenga inga ke o le la se yo se va information ko po la ku la fongo la ye se fa mangingo me de information le tu la fongo ia ka ko lo ele po la le hira sanga la o ye o la ofisili ale matu voile le uso nei ni la ofisili ma fa lo telenga o la ofisili my options la nei lua o le fa ma vai o fie me po o le agree o fie me I le mele ka ngau mai ku la epa o le fai o le motion alu e fau kuar pa le o le aor malo ko e fo I le election a fai e come down e mea I lua I lo silafia o fea le mea e te silafia e possible le fai e fia me o longa I o inga loa o le koe fo e fai se paloka maalu ku pekele ringi kai mi vave po o lona pule o lona loto ai fa ma vai o fea options e ruo ke lo o pauio mea ka kafa mai e ko manga I lo le mea lea o longa fa ma vai po o longa I o lo mea lea kula e pa o fai o motion ai o fai paro to me personally, I don't think she will resign. I don't think so. I don't think so. She will never resign. O le option of fia me, ilo wa ilo, pefa pe ono fai se vote of confidence. O longa fio advice le on malo. Ai fai palo. Mo sisi ona wanoa. E mawhaienga wa if she does resign. Yeah, e longa ia loa. Ia makaulia pa la asiata ma sunga le lilo ia ma le atau. Awa pengi e fio aku le on mele leo mangingo le lei. A fio ngila le take la kemine. A fio ngilo la failol vote of no confidence. Kau pa lawol fa moi moi. Fio loko mai kai pan bia. E fa ua le al mano. Makaulia la oe. She only advised the head of state. Kilo la nga et kaimi me yang ko kopu. Ile pa uor kala ko pe ko filau. Ile ia me fa peng fai. The discretion ala on malo. Mala marka au fa ka ko resparmi. Ia. Ia, to e fai funga no bela to e mau to filau. Ia, to ina ia. Malo lol tamale. Ale wo mai tu si do to tele le tu le. Ia mana malta au fa ka ko filau. Koro palmier kai menas. Ile oa ia manatula iai. Lo wa oa ia fa tau pa.
Afa pe fia kulpa amisara ke mingi. Leo wala kalaka maile general election. La kula le fia kula palimia e fa kuala ol malo. E fa ka apel palmenga e fece snap election. O le discretion ale ol malo. Ke le al power le al malo to say yes or no. Yes. He does not have to take the advice al palmia. And find override the year. Override, he's got the power. I mean, la ko olanga fa kwanga. But ole pule ai o. She only a palmia la fa koinga la fiunga le al malo. Ka apelol palmenga langa fa kwanga ngai fa ye. His Highness the head of state does not have to take her advice. So in other words, la ofionga e me faina fa pe atu la fa tuanga ai fa pe. Just an example. Ai fa pe me le malo it cost a lot o le ia ile majority pa wan me mali mai e la ko fil par me fo. Ai fa se o ia. It's something like that. Well, menga konga sisila e ole o ke kalangoa ko uia ngole o tulanga le ile taula o fa mo le vote of no confidence. I feel palmia advice le on malo. You know, ro wa la ia manatu fua I kaimi o konga ia ko mame o tupu mai. E de fa pe ole a misala kaimi ele mafanya ko ka ko wola ko face snap election ale 9 months ahead a ko face general election. Ile ka va ia ku ia ida. Wa ka ko lo fo ia malesi me e si da fo il ka alo mer ko inga le o. O Kulepa is a professional politician, is a very prominent politician. Ai kido mai o ngai ko mala fa ko fi sa u ko. No winga la yo no tu poila le mele sa ngoi fatu possibilities le sa ngoi sa unia na nafi. Le ko wala e ka u mai le finga ngalo le fionga le ngoma. Caretaker government. Caretaker government. Na va ko le fa pe me ia malo fatite inga ia. O ka kala ia le lai rungo la udisi e ongo o ko fia loa. Kuila epa sa palemia. La aul, you know. Ora mo vinga nga la kula al palmia foi la forforanga le al beselonga ia foi le asa wala le al malo fa pe mai ora la take over le fase ora nga ia fi feeling asa wa fa pe mai la ke take ia e kula pe mole cha pipi e le fusi se disputing nga be What no pule le o na le al malo langa ole o once lo e kupul mele ya te lo le lang lo ke le ko e kirkiro ko le o ko stalinga kula fongo pe pa pe pa u talo to pe e se la mo vote of no confidence. She has to advise the head of state. A pa pela ka pe melen ko pa u kalor ko pe wale lo se malo within 24 hours was coffee the head of state le ke te ka come you know kairo e sound le foi le ele ka o ia se fautuanga fo le pan bia wala o paul fanga malo sauni se vanga TV fa so vanga le ile ofisili le fima ya ona ia te au e solo ala uia vai lunga tu la fono o le a sausila sila fa ale tangata fautu la fono po o la ofionga fo il fai pule ele tu langa le ua a kongo le ua over malmasinga o le sa fa ia fia me mai la ko ia pa o le meet requirements o le kula fonga in terms of o le ngila ko paki o comfortable sa mo ma le vai sa mo le la ko va mai sia ko i fa fo in terms of the rule of law ele ko mau ai pe o fia me mai la ko ia sa fa no executive e lau ke lokea kupe lau ke lokea ma fa ia fa unga even le kulinga o ko o koringo o ko unconstitutional ngala lo o ko yese malo si anga fal kula fongol kai mi la lawyer kula fongol kai mi ole yese paki o officialing year low qualifications as an MP o comfortable la le ko vaenga fa po fai masa mo ise kai mi lo mala ko vai mai ko la ko va pe o ko se reckless o me nga fai samo in fact ole ye kula fongo e ma fai onga test kula fongo ngi le ko ia au mai se fa konga fa kula fonga fa masingonga
o ese o kou ai o mai le vaenga le moanga le majority o le o kou comfortable in mele ngi le kai ingo le ku o given le o ese constitutional authority e kai fia me ma le ko lima be ko full lima fo ia le wa ile terminate lava sound ole nga luenga tele na le fai le matua na se tai ma le asalava taimi ma pero ai maloia ono tan fai a le interpreted to la fon i wala e family e o mesa o ele o comfort por ma ko le run e fia me o le malo to langa le o ke lo le la ngona ko na le ko ai ke minga ia o le makele o malo lo fo i se awala ho le el mako wa ia mga ko mesa o ai o ka mo resign fia me ai ko fia le on malo ia la o le palmia ia ma ko fina cabinet ma fa wa wa it's a fast government al vela le o wa ko ile akale ko le mai o mai wa nga le fast government fast party ia male opposition o la o fe mai ala ko le fast government o le kulanga la nga ke mi ele o malo lo fo ile la o lima ko ile kana mo malo ia me va pena ia o ka ko se va ia ko fo se le finanga lo le fonstale ile kulanga le o longa la o fe mai le iso nga malo si anga e ma fai na fa avango ai se no fo o yeah la wa venila le court yeah I think maybe we have to see what wala wa ave ko le ia o vai lupe o sa ngola o fionga le fai pule e ia ngi kula fongo sa moa ele o mafaiona public pele o iloa e o ngolenga sa ngoa se ka skami o sola ke le fio mai foi el kulanga le ai kula fongo langa esel kopiai o nga ia laws are public information au ke le foi la ko le fai ki o mai il fa ka va fo ka ia e mamako mai lo kula fongo nga la ye fa mai si ese kopi la ye so okay mo ke o lo la po yengi si copy po yengi si versions o kula fongo le ku o la e fa nga ele fon fe kala i mai la ko ye running ale ku e sing copy o la e fa sal la solo you know for the sake and for the interest of someone everywhere include ai la le interest of international communities o la va ayaku o le kula fongo sa mo protect ai le integrity o le o kangaka le integrity o le o right ka Samoa pe a fua I fainga fa ke makalas e lo yengi nga ko nga kula fongo mo ke lo iloinga well e lo wa ia to nunga ele se me va pena pau al melena visia ke mi fole lo pidia to ona ese kula fongo no pa ke mi lenga mai ela pe mela nga lenga ko poen me nga de fese se ngona I upu fo e mana a fesuia a se upu se tu la fono voi va pe le ese tu la fono va pena ese le tu la fono le ese tu la fono pa pe me nga le fai ki o mai akako io o wala mo leva tu ne fa pe mai ai po ese se tu la fono operator ia Samoa ma tu la ngai ai ale la ma o ngo tu la fono le tas la fono le tas ile sa besia ile na o tu la fono ai le fainga ko se me va pena e se tu la fono fa sal la e se tu la fono le tono kan se fa ya tu la fa fisili le ale o sil mo o mo se ko fe lo inga even though le mele o tupu nei ko kala ngom fia me mari malana ka peneta a vir na up o ye inisio mingis ka o ko fiso ta ila currently mani fa so e tu la fa pena le ko ia se mako soka inga holele pa wale soka inga le ka luangi yo no le fonga ina fo o le ko ivale e poi le e o mail matofono ia ngale o kwa mai wole ia a vera ko kusi fo le saingi ma ia a se upo vale le kalangoe o a fo le I se to e fiutanga ia o le ia o wa lo ai o fai ama to ia ma
Kom foi ma ko ye le vai nga ko lu skulu fa ma pop. Ya ma ala ho ya wo. Ele mai loala ye sei ka ko mata tu ye. Pola le sila sanga le la o ye le vai nga le ko skulu lima. Ele tulanga le alo aku. Wa ma ko dia o le tulafono le ne o masinga. O fai le fitfilingo il paki ke aloi ma tu fa no le le temile ale wo fa longo le la ko fa mercula fo e fa kiki al con masinga inga ia le pe ma ia con masinga va venga break away vole le o ngai lo le o masinga e o ku e wo i lo po fel mele ya al meu que foi ya que o que lo pe fa fen ko o va ngale o ya kulepa e pe fa fe en ko kalia e kule e pal vai ngale I don't know o ngon me kon fe kon o fe la ko paki o al mesa ko non o malo stay away from politics o mal ken o ke lo pola e kai lo I don't know o ai pal mia sa mo le ken o yese ka ko pal mia i la lo kula fon ila o va ai fa ale ila o va ai fa por kiki i la lo kula fon ma ka ko fa ka va to we have a prime minister o pal mia por le out of the kula out of that la ki ga lo pa le ala que le lo por le singa ngalo ma ko le fial I'll tell you she will never resign e ta mau ngoro fina ngano nai le lo wanga ka ko au kan fa e koso kwa ya o dia kwa le finga palo ka le pola ho le sianga wanga il ke mi makal ngoi ya si aminga se ruakala nga makal ngoi nga famele ya ka ale o me lo como la o ya kamo maka ma ya mga ora lokam ese foi la wala la uya ko this is long time kanang ke milang umail mako me foi mako polo nga foi mako Samo le silo la vayas e foi mako kama i paki foi le ukal falo la uri e ka foi mako o nga lang mo ma felo nga mo mako ya makaule la o le bakele mela o lo le se so que la sa ya ngai mai masiva malomo ko o lo que el cara lombo o me que po amo lo fa kula yo kama maka o a manga o lo kama ese foi la wala la ka mi lo ko wale bala ngo wo ninga la u ni mele la ko whatever from them whatever lavanga Wanga ule vanta pena lo tuar melea ke longa wale vanga le fifia lo makua ia la audi ke le melo pe ingisi me lo loko ke le ai ke longa wale vanga a langa me senga that's the biggest political mistake she has ever made if I fenga kanga tumble kanga ko le mau popol pa she's very stupid. Kwa fa valea no kwa fa valea no me fa. Tu sa le wa ma tu lo so no nga wa fa tawa. Tara tu na fi esa ma tu to play nga ila na moli mau. Le moli mau tu a fi me. E winga ya laudi ke mia fa ko a filfili ai. Na manino ala na tu no le ai ke sa ngo ko ngo ai. E ile me alo fa le tu ya laudi fa ma poponga. Fai ngā roku o mea uma. E ro e asia. E leo koe makua loma kua ngā mea. E le papa o ke e ke le le makai. Makau leo e le sa whapito atu. A le mawhawha. Just a small brain bar. E le loa pe ko unga. I wanga sakanga kai poko e porki. E whapengi o le asmu. O ngi mea uma walia e mai ngei lunga. It's because of her stupidity. And all of Sili le tawaya. Okay, lo le silfia e Samoa ma le la lolangi ako o fia me o le chair o le chokom. The chair of the Commonwealth, heads of government. O le a se va ai Samoa in terms of a position here hold fia me internationally. Ma le fafika uli le
And the Jokum, le Commonwealth, it's all about the rule of law. All about the rule of law. Le foi ngo falonga kula nga sa le sanga fai Samoa. It's all about the rule of law. O le ala le va ai Samoa, ma le sila ale fast. I ko finga ngei wa ko finga ngei ko so lenga nga hore kula epa, pa wala ko fia me take over nga yo le premier lenga sau mai whainga palo ka loa whelua kas. O iei se koupo po lenga i le wa ia ko kungu i whaforma le state lei i Samoa in terms of our constitutional crisis lei. Alo sunga le le matua te le ale tonu ke mini. Me va na le ko ngau ia se i compagnia settle le mele ko le o le masiasi o Samoa mal na whainga malo yo no fai. E le silsila mai malo tapule a me se foi malo lola o matua le lopo le ko nga mele o le matua mata nga ali la ko whainga malo Samoa e silfia foi so se mea pa pe tupu mai tono Pasifika o si me overnight were resigned pa mia new elanga favelave e le mwhainga mau e koe ngā kaka ia le nganga na which is very selfish. Wa le mangaku le kungu ma le silsila mai malo tapulenga e wape fo ila langi mana ala wa whaia mo longa ia la whaia whinangano ma longa pero menga really sad. Really sad. Very sad. Ale, e koe ngā makangara le wa Samoa iai. Le makangara jali le wa Samoa iai, i le ai lalangi, wa ai Samoa, ma kulanga le ngā si Samoa iai. E le kai whamawai e whiami. E mawhai o kou, na ka pulpule a karo whongo aungi attend in protest. Ia e ba ngau o ioi le whongo whikara i whaiseme a bese whiami. Well, ile kaimingei lava a seata ma le ataua ma le sunga le liloia. E kei loa wa reo kasinga le vasa tano o alwe se ma Samoa. E le ongofongofo mako i se awala lava e mawhai ona whātofi maalia ni mta upulea. Ma ave e se le makangare i Samoa le tūlanga o le run o tato mano as a minority. E le ngofongofo mako le fo ia whaima wheloi modoia. Le fo ia whaima suma koma QC mga i nei nusila mna. E le o malolo mako. O ngā le tūlanga le i le mga upuale. Ia le ua ave nei tu le pa o le whamsinonga. O te loilo te mau. Let's hope o leo whakari mo kakai na solua. In case le whamawai le se me kupuna solua. O lani si option lela e ongo whai o kolu menga o koe o le whongo si banga o whai se whawhanga ia. E whaintaan whainga mea le koe o le whongo. We must, it's our duty that we must attend every meeting. Kau whainga a whapeke le whongo e kawanga e whaangoi po le ase o ngā leila lo tu la whono tu maol mot e kawanga e whaangoi a koru a whaakoru penmele mori eska moloa whaakoru longa e whongo ngai le whongo e o ngomas whaangoi iau ia vese lari kule a se whaisa o kala e kusia ale whaasinenga awe leo le malo leo ka ua ilusu le wea o kore majority sa ko whongo ma leo le malo pe ngā le kusia ngā awe po oi le ai e le mpain mato e ke minge o lai sua se mato a manoa e whelo e koe e whele le yala i o mea e whele appointment e alaua o mako kusinga ave le whongtalai e whonga e le whongtalai tūlanga lea i a kopi lao le malo kopi whai kule pa kopi mwheme pe o tūlanga ngai au loo kausa idi se mako o ngā o le taltonunga i a mako o le vaenga i a loko iwa o la e le skala i lalo le fast Whaatulafono so they are still members of the fast party i le kaimingi le a inga mako
ngā mako karia inga lava fo le o ia le ala nga ia kwa ia tūlanga fo o mata upu papena Whautai ale, o le wai a whea le vaenga le to iwa leu te whiawhisiri e tuai. Wa o le, o vai fofo me ia kausa idia. O se vai fofo o le to tu ngā lea. Whamata o se tasi lea o vai fofo ana ua o e se mai le ko iwa lea. Yes, liko li o le i le fast. A o lako ngā luenga ma mea lai whai. O lai pipi o i le ongo. Ai whamata ana whapea fu le ua la tō whaia le mea sao tō whaia le mea sa whaia anga e muripola na losa leo talaki ma toi lupe mulinuku. O le whamawai me mawhia me por whawhia me o le whakukuenga e la koe me i o whamata ana ua minoi mai whamata wa tautala tu umai le mea le kupu. Ia. O la so vina. Seata o lo waia i loa i ai whaale la waia vai el vaenga la le e koi o mo ko finga ma le wealth la linga mo foi e ke kari kongu mai la kala le ke apa un et venga malo fia me kaya or whatever e le mo venga ko o muri o ya fia me e pawala me o le o your fast la me ale mala udi mal ko ba nga ora ele ala si me fai ora ko mai ala foi o manga nga fai ku e mako a fa pe suil malo e pale mi la yeah they can continue with their ministerial portfolio on me nga lo ya le me va pena me kongoanga o disi ka kale o e musu be se ka vale mal ko kongi pe fiku a fe le fortnight pola el me la ya ma fa mangu yanga la ya ma which is selfish ma fa pu o le la kwanga ka mo le wo wa anga pa pe e masaul ma fa e kaulang mafafau e koe miska foi le si penga malo pe ko kuma yeah for 5 years for 9 months eu querido la se mafafau no can no can ko ngame ele no o bingo o tafanya tu mana yelo finanga lo to fali ngoma tu o ka fa file mo ngor ngi me awala nga ana ua sioki ai ibo ese maile a toi marka peneta. No, I don't think that will happen. No. Lo ai vanga. Mga o le pa o ko ya ko fe ma ko ya. Ona lo vanga. Okay ya o ko le fanga ngo o fansel malo ma le vanga malo i lalo la konga le o pauto ko o vanga o ko ale folinga mai la lo que running le malo ale ko ke mo fo ku mai ku la ko mele fa ya pe o foi tu le ato o le mana onga le ya makongi ko losfu o mana o fa muta tu langa le run e fia mel finga malo at a minority under the fast government. And that's our intention. Our le wala la workanga ele lenga fayama fono maloia. Kau fai se wala foi faltu la fono. Ya le o va con foi kula fono e va ya se mo kula fono que le poi con a cosa hoy it was ill and poorly drafted. Te tele lau to file ngom tu o mana ia vai ngol tatu wala ngalono wing ole a tele ni vai nga su fe filo ole a tatu mai to win le so lua ole a ta ule motion of laugh for no confidence ia o fa longo vo ia wangiru kausi ia wala nga ia wangiru kausi ko fa ngom o ko fa longo ku lai angiru kausi e ir ka kai fa ma vai ya
na o vaenga fa pena ia tau te le mai lo te le po fea o le anta o to ia i le tūlanga fo i o le whainga malo ia e le tari tonunga fo i mo o tau isa mo wai o le mākou ia o le e mātou te vavai mawatu au le si vaenga o mātou vavai e pea lau tō whare ngontu awa pe wa manu umane mea ona o le upule le kausu enga o mengi o le ami o kongu ora ele me wo yesi o ka kongu ora me e wole mana na on ye ta yesu ele ami o to e wa e pe o le o ngia va pita o le kole mai o le keisale o keisale ele wa kele mai ai si me wa tula mai ma wa ko inga ho le tele o tangata o mo dia ho ni si ko kuli si mala ko ngalo nga o keisale o le mta pule ele ta tu te mama la mal te mina kula mai fa bla bela le mitondo ale o fenga i ma le sai dinga malo o te mio o lai ma ko ke camp o lai te ka kamen ko le pa ke mi ko ngalen ko po mele ya le foi ngai kamale o eken ka na reina saude ia pe a ngo fali foi il palmen o le na ia era tona masalomia ia foi e o la na mon ma po la me o le o ile mta o pu vamos no ia a vai foi ma ko fon ia a fe mai ia de como kai palmia ka ki pen ka pu ia le o ia ku wai leo sa no foi i mato fonta ia pe o fain ka kelenga o le ka kon ka ia le foi ku fo lunga mi ska ia o leo mai e le sanga me ke le fai o foi le o la fain nga le ia va pena le o io mi ska o mi ska ma ka o me nge mo dia mai ia kai pe ko ngale ia fe pole ai malaus me pasa palmena ele ma fai mo dia leo ele isi le fia le miska and the PM and the attorney general ele ma fai la po le me va pen ale o ese ale me wa ia ale o e tau fatu la fisili le ale wo mana tua lava wa leva nga maka pele ialanga kakau i le HRPP ina ua manu le suenga ua ke fai ke kele ai ar suenga o mariu lea ai o lea lau manu i ai sofas fai pule fatu ngamako whapea pele ialanga te tau i atu ila epa malana vaenga ona matua i tu i ale malo su e kakanga mariu wai e ala ngi lafo wha kuko ngot panengi luinga ola uwhametalanga wa o kiuke wha opposition o le make sure e le feo le malo le su engorkanga kale ai mai se o le wala pera pe ai ngoa o fai puli ai mo ke vava ya ku pele hango mai le tapipi mele fatu le yama se awa vice versa la anga o le HRPP le ku malo a o ko le fast le opposition ai lau mangu ia se ngoa se fai puli fa po le ala o ke loele mapur ko ingore o le mele so ai le OPPC mai le HRPP ele wango mai nga o oea yes I remember nga oea nga ele o kele le kai mi o e ku le HRPP la mo le su ele mele afa ko ele hango mai ku le epa ele hango mai su kai what do you think well kasi nga ko e ke sila nga ia il termine sa wo tonu da mai la to o lai fa foia le pule nga malo o le caretaker po la ia matangata le inbox ma le connection ma le va lateral mafta na sila le ye o la sa o mata o ye de kulanga al me ia kau keminga ia sa kaulonga o mai le mata o ia a mai lo fai ia akon mo le mau a ko le fa maungia ia that's it o ia po le ia la venga me ia pe o ka un fai foi le fa le nga ina mo mau ka male va pe e pe pelo ele vo sa un mai si me o mo le foi si fa pe me fa
O ke longa kasina me o le mo ria i la uli o me ia whapeo. O whaure mo le mau. Whau mo le mau e pelo le tamale. Ia peo kulanganga. Ia ka ko kari e lupe mau, you know, out of all this. E iai al te me le tua e whali au mai mene. Ke kari kumu e ia siaka ma. Le ataua ma. O le kako a kungu le kungu e mo ia mamanga. Nga kako ka poa i le kua e iai al kai mea. E iai mea wa ka hoi lele wa i o lo ai ngau. Whiwa sui. Ia, ai mai whonga le kangaka. Le o mako. Ai oi whoiro. Ale kamaleanga madingu. Nga pa lalo i le ngiu. Ia, mai a kua pa le ngiu. Awe whan mai wa kuroka. 20 years later, ai mai le li ile. Ai kangi whanong korua mai wha manga roku ia. O ia nga whasiar kamanga. Le pau. Le pau me ngiu. 20 years later. Ko ia mea whapega. Ia nare winga koe ka ume wha mangaro. Ia ole la auki. Ia peo koe ngā mea whapega. E nare koe ngā keisi nare whapega. Ia lua e ke ia o se mea pole le ae. Ke o wakura wha mea whapega. Wha mangaro me ia. Oa ule ka soan ka kikira. E ile vaenga o tula fono the Crimes Act the Samoa. Ia ila tau ia aid and abet ingi crimes. O lea, o osolo o mafofau. Onga lea kalangoa ele maliu o lea foi alo o lea kungu. Lea nga maliu le lua whelua kas. A wha pea ngei i se kaimi oi luma, peonga esa o ngoa, whai loa lea li i ngei mea. Ai ko akele i la ko langa involve ia i la ko le lunga le level e like the highest level of any country. Fa maka I o le ava ai e mako I exercise le va ngalo kula fongo le e ide na pit tai kanga kangi. Kusa po le ale stage o le health. Kusa po le ale stage o le soi fuala wa ia. Ia wa va pengila e koi foi mele fast. Ai o lau sunga le la ia I lesi whainga malo. O le a sau wa ai e kusa I Male Crimes Act, mai la ko o le whao fiu fia ngi crimes I le kaimine. A o ka ngaka o le mako I maululunga ko finga ngai. Ia, saune. Le a tatu te malama lava I whainga malo le lei. I le mwhainga alo el tu la fono. O le a le kua ngā mea ho iei. A wha pē sau nge le tūlanga wari e mai mea wha pēnei a meisea I le wha tūlafono a maua ni whainga wha ala tua wha pēnā pē sa kaum whaingi si e makau lea o lo kaum whai wha whiwhi se mea that's a crime, It's a very serious crime. Ia mai le kaum fwoi e fwoi tūlafono la fwoi e vai e isi a kungu I le Pasifika ma mea wha pēnga e le mwhainga alo I tūlafono e ka kau fwoi e a ka kūrka kumaronga exercise I tūlanga na. Ele konga alo I po ai lava, po hu alo kua po ai a fiai. Will you agree to a harmony agreement? No. No. E de ka kaunga apply vai. Pan menga le ko por ka kuanga nu. Yeah. Ma ka ko fa Samoa le ale nga o kia me pa pe. Ma pa o fie me. Ka ko o ai ala tūlanga. Ele ma whainga whai wala la halua ia pēha whapenga. Tau whai wha uwhi tangata maurunga o le malo. I me kura me whapena. An mea ia e kaunga whai a whapea wa maua I fo e eini whainga wha la tua e sa awhia I poa pēa sa he were a former PM or former minister or former member of parliament or whatever. Ele kaunga alo e kura fo. Judge, ia le leniency le whamasionga I o esa e palemia po esa e minsika po ia ngā whaide I o le fua I tau vasalang. A se upu se mea tau na e alo I mahalo tūlafono. I don't think I really like, you know. O lau visili ali. O lau visili walanga o lea I sila uma le atunu uma o tangata ma le lato whaitau mai.
a tupu nei loa le swing wa kauanga fo i mai le pale mia ma le whainga malo i le paki. O ese tangate u wha malo lo fo i mai. O le ua ngai umai le lalo langi o kangaka. O oe e tauna minista o leo. Le la fa kura ofisiri wala ofisiri mamafa. A e alua tu nei i le mataga luenga o leo. Fai uma su enga mavaenga o fufuanga o le afai. Ai maua ini mau tutu. E wha maungia ai ngi sori ngā kula fongo a fia ai tuila epa. Ma fia me. E kero kāla wangai. Well, that remains to be seen. Pea pe o mena taimi wa e le mwhinga o kalangoa. Pea pe given the opportunity, the wing on utala le wolf. Okay, fai keke fo e tautala e se tūlanga fo le se mea e le o iai po sentau. Ai po oi lava e tūla i mai le mtanga luna, le pea tūla i mai le whenga malo al fast le whenga. Maka o le o i e tonga focus e o le hit and run le. Mea tupa. Po oi lava la e tofi al pāle mia e alu e main style. It doesn't have to be me. Yeah. Po oi lava. E tauanga. Tauan take care mua al keis le. Wa o i tonua. E maua loa i le aunga ma le auto le mele. Langa umoma. Kiria umale o isi mea umale. Mai o te talitono e asiata ma dato porokana ma e leo koe maua e mo. E leo koe maua. Lo talitononga lea. O la ufa fisili faata. Mai moni leo saunoanga, ma fono fisili. Leanga o e atangia mai. I mea vavai aku ale. Leo wa ave le tangi e whaasangai ala auli ma mati mai vasa. Tulole fionga tupola. Whaasangai ia tuira epama. Le mwhaingwhai leo. Le se mea o saur ke mingi. Even an arrest or even the charge, le ma se mea o mwhaingwhai. Aver kangia olo e whaasanga ia kuila epa, le se mea o whaia. So on mafuanga na le na whaia tula o whaafisili. Awa it gets to the point ile mako mai kauaku. Nobody has the heart. E mwhainga whaisinga e ngake. Well not whapea o le angas ko inga whatsoever. Ai afa ape o fisili le tu fat afa ape e mafai ona enough evidence if a place mai e yangi fa maungia nga me ia. Who has the courage e mafai nga fai le order a mai loka nga a wai pena e sau noel tato mo proklame nga ke angei a nga fo i mai e malo le itarpipi o laikang malala fia me o e mangkula nga e sau ngoi lau sau nga anga lono winga you knew pretty well kuila epa has the heart of a lion e le popole ai sis Le matale fo mta kuna il pa inga lang la tene e wo la fa u al pare inga ai fa kula e ko kulo lunga ko inga me langa me ro lunga I ko me o mo kwa well prepare the speech ko inga treason o fo malo ya makorela o e fa mo nga ye kulepa ele ye se masa salo kulepa fa inga e ko fo I mai lo me mo le fa o le pinginga o ko fale ya mai e kawan me nga penga al fa le nga le ye fina ngalo le tu na tonu la me konga nga le ka ya a kongo o le me nga fa kulepa nga ko se fe me va nga le nga finga ngalo le ko si me pe o kalo ya pa kulo le fa ko va ye kom finga le fa ele finga fi ke mi fo inga kem pai manga ele nga I wang to fi al fam sno ya me nga va ko ni mo me ko le mai ai o sea onga ta ua te le I nga ngai porki ta ya o le a misia o ele ke fai tu la fon ya pea o uio ke ko kala pa uia malo uia o le keisale o le me umai le kupu mai ke mi o le ia le hit and run anga mawhainga maua ka le e foi le kupu le fabla yo kiringi umai simo me umai le umai a ke lo le ko mau ya le o te mau let's see
wait and see, e le o koe mamaua. E le koe mau e whiwha koe si. E le koe mau e kangi e ko. E le te mau e tangitala e to rua mape o ia lenga so ai. Ua te alfitu, e le neivanga o le aviafi, ia o le tauarunga o le porkalami, o le avanoa fo i wa matou maua a o whaau pea i nei le fionga i le whaipule. Ia, i tūlanga o le peau wha mawai, ia, wha mese fo i le nganga o le tua i lau fionga, ia, au le fo i maua se polo e fasino a wale usui o le fono, ia, po le tua o le malo le sunga i le li i a afsosani, ia, i nei ni usila nei, ia, sa avatur matou wha maisenga po tala tua na fi ia. Kaida. Ia, ona, o se tasi fo i o tama e fie le nei, tau tua ma porkalame, ia, fa mai se le nga le tua ia pui foi no soifua po wala no fai una nei to fari ngo matua o le matua to te le ele ngata o fast supporters o wo ma pa anga mai proclaim ni a o foi fans mali tu ma lo lo na o te le o fale ta fa le e pa fa fo ma wo lo proclaim ma wala no ia te telefone to fa ia isa fa manu yanga ia me se fo la to foi ta po inga ia o pare fianga ia foi ia ia tūlanga fo i o le tautua ino le tātou watunu mau whaiva i te tono le tātou malo. Ia, whaftai asiata. O le mea mua lava e mo le atu le whaftai tele for the invitation. Wa atala ulat fo ia o ia i na bisi fo nei aso ia taum whai mai lava sa wanoa e maua i se whaftai mo le whasoa nei a fiafi. A whai na mawai se maramana maanga fo i o tātou tangata ma tūlanga fo i o mata o pua tūlai mai nei fo i le ngasa malo i le tātou parliamente ma le whainga malo samo ia o le anganga tāwona mo le tual whaftai tele i le tātou porkalambe whaftai fo i le tāpua i mai Samoa pa i o lau whainga luenga le atua pe fo i loa o le tātou atunu au sina ma ta mama tua ma li ma fai launga fa le tua ma tausi sa o ma o manga ia ma le malo si le tātou atunu o le anata i Samoa o atunu ma mau ia va pena fo il tātou motu tele tua oi tuila manua ia ta poi mai fo i lau fionga le teitai la u le mali toa ma le tātou vaenga fa upfai ia ma loa fo i ngai ke oko va pe o le ke ngai e mo ki ngola nga wa uma fa ka ko kula fo ngai sa si singa i le ia il fo ngole le so dua e le o sa un yo te lo tu e le so sa e mo le pre sitting le so fu e mal fo no pal mene le so lua e mo le tual fa fle tele ta tu ainga o le fa tu le tu sa mo ta si do sunga te tai e fa pe fo il ta tu va nga fa fa i di im mai tai fa pule ia malo lava le whatotoa malo hoi le palpale malo le ona sai. Tātou tutu maua i le toa malia ia mafusia i tātou le whaalfani. Ia ma tātou wō i le mea o tātou teletonu e manuia e Samoa ma le tātou watunu. Ia whapai atu hoi man whaalo le tele si o tu malo whale atanu mel wha. Ia malo lava tāpo e manuia hoi ia whaiwal whaipule o na lotou. Ta poinga o ale fio le alo tuitonga va pe foi le waki mo ko po amal falsata lawa ia ai ala te lenga le ngam tua ulu ia va pe foi lo ainga ia se o deli mo la fo mo la ngamalia de fio lo sopo ia le nga fa to wa pe pe mfanene va pe foi le va ulu fa le lima ia nga fam falata ia se o ainga malo se sa tu mo fono le fio tao pal se due ia va pe foi ia lau to file waila ia no o sangala ia eva be foi tatu ainga sa le ia manu ia tele o ona le tu lo tala fa auto tono tatu tu malo fa fai pule ia anga le leile tu ai to temi fo ne yaso ia va tai a seta ma le atau va be foi le sunga le loia atu no vai mo sistemi tatu te pero ya so o ku o si update mai ele no po la o ye ma ko le
le tūlanga le vote of no confidence, a leo ke le oilo. Lela, e o ala ko o mako ngai ka kom ka po lo ko lo video so le ola me le ka la ka ko walu pera. Ya mo dia tu fa tele lava. Ya anga le leile tu lo tum tafa yoi. O peso to finangalo mangi kila ko proclam you should keep this going all the time. Ola visili muni ale va tu vai lupe e o folau sa tele. E mo ia kala o kela ku do fa pui polo ka usamo. E ke la kola o miska. O va como cual le me kamanga sa ilo ofisa e se makalo mo kai. Ya anga lele kwa e pasa usama foi tau ya ma to programa. Ya pasa foi. Alo va vitai ya la fa ma ka ko fa ka po yo ka ko vise karari wa ke no ula fala wa le se ula fala ma yele yo voi va ya fa no leo ma fa tau mo le porkalame ma le fa tau fia fe le to tele le mai mo mai lungo le tanto porkalame le fa leo le nga fa tele ya ila to fa ile ngoa matua ale vena ale a o le tamal malo o ma to le fa langinga le nga o lo nga fa ia o lea ua tātou vā i vanu vā i vasa. Ia, oia. A tuta whaatonga o tō sā i nei. Whameli tani tununga o tō mua mapule e kuwha kua ngiulo tō tō. Ia, i so o se ele o malae foi. Ia, e whaitau i ai la tō whaalele ngā fulu. A malo atu o usama whai ngā wale tō singa o whaleata e le tō tau whaautu mapu e sau whaamitalanga. Ia, e le ngā whatia foi sau whaamitalanga vai. Tūlanga fo i le nei fiafi a ua manu maunu whaafonga tia o tia seu ta mali i le nei porkalame. Ia ua wau te tele fo i. Ono le tūlanga o lauto wha te tala, o awanga malie, ia o suatanga o le vatele. Ia ai mori po le tō wha ma le utanga a wale whaafonga maua le tātou. Tunu malo fo i le toa. Ia leanga o kaulanginga i o lou tū malo i o toa o fleata. Ia wa fo i ia le tawawa mei no o whai o malo. Ia maranga se ngase fo i o lo tūla i mai. Ia ai te tele a pesenga o upu e whai o ele. Ia ai tua lava i o. E toa fo i lea wau o matangi. Ia le tapisi o pisanga. Ia pe a o ina te tafi i lea wau. Ia a ora mātou fo i tala whaasi fo le ne fiafi. Ia awali tia le tua. Ia toi taimi ma toi aso. Ia awa fo i le whaasau ni fo lau ma toi tu umuli atu i Samoa. Maua le tau tō wha. Maua lau wha au tautanga. O le tō wha wha toi ina. Tō whaie mo mia. Ia, a wāle fufuri sai whaala au mamafa. Ia, e maua i fo ise whina ngalo tātou te itai si o tātou o tunu. Ia, o le la whaile maku tau mawhitanga maale le tau atua le afu i le whale inga. Nanga ko ke kumu o i fua. Ia, e le fose me tō te whaite tala mai pe mo se la fo o ale. Whekani o le mea ngā o le mea li an taua ma sauni. Ia, e ui o lea, mau te whaato whaatu fo i whaatasi ma le tō whale ingoa matua. Ia, manu ia te le whaasausau ngā o le nei e fiafi whaatai fo i share le tātou proklame. Share proklame ne fiafi. Whaatai le tō tapua inga le veiaso atoa. Ia, wōli masao whaifo le tau te ia emal Blue TV. Ia tātou toi petapa i pe au manganungano le ea i le veiaso fau. I le asonga fua e peo na masini ai. Ia, ma le tau au na asiata. Ia, mai se taftafunga o le ingoa matua. Ia, mai se fo sunga le ataua kaut whara ma sunga e sauni. Mātou whatu mo le fiafi soifua. Mai manuia. Tai. Ia, whataro whatu o le ingoa, ia o loi toa whanga ese on semo. Ngā lua nei le Odd Constructors, as a supervisor, ngā luenga o lo whaia nei, whaatino nei. Ia, o le tele lava o mātou ngā luenga whangaina le sima, o lo mātou whangaina le sima le o le Golden Bay. Mātou ngā luenga tele po mātou prokete pei o le retaining wall tele le e waisingano. Ia, o alalau papa. Ia o le awala mai Manifa, the 4 lanes e pa ia tua o Imsaina i Waitele, ia whangaina i mātou footpaths, ia o driveways, ia o speed humps, ia e mese foi ia whaavae o Mauta, ia e mese foi whaavae o warehouse te tele, ia o mātou te whangaina lava le simane.